okay, my mentor semper. And so and famana sikan what can boom and sika botsenia what the ma Daniel man de share ni fie nim me pa cho me di pipa ne ko ma lawyer Mr. Nafi e ma me Mr. Nafi ki task ni nyina bo kan boom no munya sen e ko ye 30,367 de what the ma de me di ma Daniel bobiem 30,367 ana me di ma no okay 30,367 me pa cho Danny asamoa Rosika no wonim ho san eno kre wo mu ne de han de na anya no kre amba cho obuoni ani de ekwa atiefo momfa encha mekakra enra asa mekasa yimu mekasa edrube mekasa rude mekofi ma mekasa nse de mekasa enenye ndi fi na ekwe ma mekasa sa bi okay atiefo mepa mo chew alright enne ebi nsi sa bi that's good ese minya kuma na me kire kama great mepa mo chew mete London obenzo te Saudi Arabia minimini ba bia enti mishia no be me Facebook friend ye din komo ye bibia enti ene video call de me wo dance ni e friend Mr. Fred in me second wo adwuma mu ma break ya video call bibia ni 87.9 no oba na adwuma ya wo kan so beto plot me na ma ni pa ne kopɛ plot no ye friend ya Pinto ana me ka chen ya na ya contentem kakra makonya land ni bi na omo se 60 million this is ka wo kwa on send dem fenko kutueka ana o send this ka this ya tesia maso me ya we ana o ka se o de ko mama sa siedu ama ni sister ni ku na kwagide akutueka na ye yemi asas tina che se meti ase Roseland no kra no wona wotoye sikana enye me pocket money rose sika ba mo de fa masa siedu so ampa chobo man kana semni de ntia me ka asem na sa ne se beginning na me hia no o ka kire me se adwuma na se o diskane kusi abusuafo no so dalet ya o mbe diskane ana me ka kire se ne sa na be ye dia on femfa me masa so no mo nkoje nti o mo koje dia omunim se me nam diska na ye dey ama wo mo good enti nya de omba yi wachi basa obekọ na bibia ye accurate ana me kan se no ote ase enti no diska no ebu o de mata siama no da koma master siedu na ni sister ni ku na kwaji sika no afi master siedu ho sikai nante se be ye bedu enti tama odin kan diska ne ma hwan atasiama sika na o kan o de mama se siedu a no afre atana afre maka chense ama discover se onfenko mama se si enti be Maa Akos mene mambedwa for ye chietwa na yete ebremonti baby a wo bia no mesre wo se adaroma ene de kwan so na wanya ason ene de amayen enti wuti a Akoma 87.9 so won so pe frequency no a Akoma 87.9 enche Onua TV e de betum live amamo sanso en Rabbi 1 TV dem o say Chrome TV so dem sabre ya make say enti ebra wuti no na wo hwe bi e wo ho wo phone so kura wo no na onso uko Facebook Akoma 87.9 Akoma 87.9 FM like your page no comment na share my YouTube no Akoma 879 subscribe na me notification bell on so breso you get notified na wa share link no ma for front so to me enya bi a share na one so a share e de ama wonuanom obi a wo hwe bibia no eni de ni abrase kwan so na yasre wo se wo be share e de ama ye TikTok and so esiafo eni menuanom nka yen so egina so a sabre wonom e hwede mu eden ye piwak natural the 3p garlic mixture ba and afa grow fine mojadro yen first case wonom ena so yasne ayete ebremo nike pizza fan club UK make us say wonom dia tumon share Akoma mu Nsem fan club no eda so fans of Akoma mu Nsem so and also ewo ho charity group foundation and also benya bi
yɛde ato hɔ nti mo nkɔsoa na mo hyɛ ɛwɔ hɔ ɛma yɛn Adepa Information Center Kuchia Fetia Big Love Radio Spain Otaibo Radio Modern Ghana USA OPD Radio GH wamo ɛwɔ UK Free FM 97.5 Techiman manager dache hene ene na pamfo ho no mu butio Atomic Digital Satellite ɛwɔ 24 Junction Atomic phone so ebiemo ɛwɔ hɔ na yaba no de ne yaba ene kesa yede ebremo no ano eden papa emema bia da ne maybe punching bag ano eden nya ene de no pictures ya wo behwe no wankasa wo se ebefem na nsa na no yenkwa na enra yenje update de si ye ewo yen story no ana yen case you treat ye no echi papa ema hawe na pomte say na Ukraine ye da nya me ase so ordinance wa che nokwa yaba ndie ni aba yaba ni aba se ne atiefo da bia mu se modaje na mo hwe nsem bia be kan de be kwa akosie no na me adom nra ye yenu abema Williams one ne maame yamansa ane yamansa nra de ne fia ha yeshi ane nya asem ketua Pauli tutu bi papa maame so se wonye mre ya bi o maame so tutu ne de na aye na ne ba je se ye kan ba bia na nka na so akoma mu nsem de wo de ana de asem nra isi fom ene mpanyini ko hyiai na de si ya ne se awrade adom puma akotwere de da okay puma akotwere de tie fonti se mo pedi si atia puma akotwere de da ne se enura maako ene ne mpanyifo tena adwam ne ye maame ene ne ba ma olodi agi atum se wagyaifo no e de ama ne ba no ne ba no enye na de kosi ene se afi no so a sika ya busa no se afi no so betimi anya be 60 million ti 60 million no ene ye kache no be ma pa wuli se omomodin so mo ledi 15 million which is 1500 Ghana cedis afibia ofama no yamana tiase asase no enya ne dia onya na dwene se daachi bi oniwa ode be ma ne mba da bi fi se ma ne fie japade won dia aha sase ne maame ne dia na so dia duro ledi oni ahoden da bi wo je asase di ma no anwa fofia nto atano asa dia kosi awo na o sa akọje enti oledi tiase ma nra puma ekotwere ne pobre na de wie kurakura ne se ro tutu ma ne maame na etiefo binim se ne bebre in fact yeah na bebre ni abre pass no o maame no se de tie bia da bi 87.9 Kumasi okay se de si ya na bufuo ene ma no e de basa etiefo nra ye si ya ne se nra de asumbi aba no kwasem ko na anigye ena aba se nyame adum na afi so a ko bi obeti bia no obemoledi 500 na enu achi no on hwe no like our hwe no se o ma me da bia on mani bi yeah man awonye enra ye se ne ma ne TNT o pai ye se no o ma me no so je nse se de asumbi aba ama poma no akoto be bi eto asumbi aba fie ama maame anya ne ba ba nso anya ne maame tetiefo na de wo no yo nyame ensha papa evangelist and the update no emaye se wo pe full behind the scene no ahwa ye commercial breaker ye de ebetum eno nti wo betumi ahwe fresh ase e de kwesi awie ye said evangelist ma ye no de esi ye ne pepepe na wonso watumi enya bi ahwe pa enti se wonso wasem bi e wo fie na ehuhuru awei wo mo de akoba bi ya ka emaka ene se enre ba ya wie kan eno nti wonso wo problem bi na enei e kire wa adwene a e ka kire se tutumika fa mana moto na efabra na sedi etie bia no yankrompo nyansa ne nenim di a wode bi adom ye nti ye bekukuru na nso be wiase no na etuo akotwere ba bia eda enti wo bibi na pese ode ba oba na bia ofom kwan na wo pe direction na wafre o pese ye kire wo kwan no a na wafre na ya kire wo kwan enye se ma me kama asema kire mu ofon so omomo ame wo fon so me pa cho me de be ma ne number ma mo monfre no na mon solve ma me mu wi a monfre me nka de asi nkire me da bi ye nya ne sa ofra na chese oba na ya kire wo kwan nti frɛ production line no 02039
33582 020 39 33582 and 055 260 1529 055 260 1529 ofra producer ebechra okwan no na wonso abasa de etie bia no menim se nyame ebema wanya wasam no anopomesebre na yenko ne ye ne yababa wa bia yensa aka no ha enkotin komo ababa wai sabe onna ewo no na onchi ai wonante kama tuna basa na so ene wo bai wa sugar ena wode eba ne nsaba akoda ne ho a ontumi nya ho hwe ya be ne to ho ene ne sra ho kire wo a wani bebre be ma ena ye ne sa no ne yenko ne yen se na no aden ana edienti ena ama be memu a etimi abro ne sa ama enei ne ho nyina adeda moja no oba me mo ha na pom to saying nyame adom oh yeah nyame adom wujidi mo ye so enya sa because we say so ma so ma so no so ma me ha de yese wontumi ntinimu ana empeja enkosoro sa okay enti ye ba behwe de enti enya nonko se obie ne ho kire wo a ye be mo wahwe are hotempa enti yenkwe di enti no wakosa situation we mu me pacho mama Maa Akos me shia be me bi wo ba ho be ye adwuma wo de sireja mpasa so de sireja ana wo ba ho no be hu me ana na masata no me kura nkura mienu na me bisa se papa ma wo anso me ma no mo papa ho be ma no akom na afa no me so me mpa akom enti na be ma no me nene nye de enti wo biom ana so yo so nere wa ba ko na me no tenaye ti ebedu sa me kura me firi kuro no so no mankra me maame mankra me papa enna me koye koduru tepa anyine suso enna me nene te ho ti me nene te wa na ye de wo baako ti me nene wo baako no e wo ma na da bia wo se ne ba maame oni ge na wo baako ti ge ne ba bajiska na ge ne nyum na me se na ge ye onyim osian wawale na me su wawale dia mate 87.9 nti mi san ba me maame ho me ko obium na ge ni ho na che se ge na tu afio na musa se na se no ebi wo ya we se me hu me ba ha me hu se ebi ba ebi no so ni kunu akọ ha dama no e wo bonkrum one ne te na me su yo nti emu ho na me so menyam me ba ya e friend Vanessa 2 months nti wo ha na ne phone bele na me se dey phone dey me fa ko no ada na me fa ko yi ti me fa ko me tia sa awa kan wiro na ye de ne ko anyine susu hospital mu ho mankasa ana me ye din timja so din na me kate kon na me sande phone to ti me de phone to wo nyina still na no mo da so frant ade akyenye no na musa ne senti wo yire ana wan kan kire me na afi de betu mi gani de nyinsen no one gani jana gani ko na gani de nyinsen ye de e baaye nti gani de nyinsen baaye na sole for count mi ka se wonje nti obeje to de minto mboase na msuyo na mde wo me baba ya panyin me wo me baba ya panyin na any 6 months mpo na me sa anyim be me no ka cha me se me nko me ma me mo ho e wo akurase na me nko wo na ba ko ni sha o kan nso me gitum se ye no kra se ba ko no o sha me nya obi ama no to so me mu na me ko me ma me mo ho mo ho ana oba ho a skakita ni sema no de ama me friend no obi a no de ama me sa ti mo wie na me ka cha ni sesese no ma wo manya 3 months ma kwa sorry me pese me ba bebi awo no e bia na oni ma ba efin wa didiem na ma ba abehwe wosian wo ba wonya baabi na me se minya baabi na sei di ntina minya baabi na me no nete ana menyim na se me mra me maame mo aba maame ho abewa wi a afi de wo se minya baabi na di ntina minya baabi na menti ase endi hwana obi ti wo kire me se mko so wo kire pani mu na pani se be maka se wonya baabi na de na un se dan na ono demu no e se obi foforo ye den e hye ho enu nti na o se
unya baby nye day enan ade wadwe mu no ana am so ma me ntina abeso so wa kire no enti sa no waka de amate na me ko okuru no so ampa me ko na se ga na no ne dada no ono ene wo ho me noma me basket ya me de me niema gum me niema fi gum ga ni di bia gum me pan ga na tan niema fi gum nya mienum no kura niema bufui ena me beka kire ma ase ena mai ne so wa no na no so wa ne so wo sramia o da ma se me ko fi ho no ma nya de da man ka na bufu so sa de wate no friend no fa be ma no friend no fa say me ma ba ho no ba ma ba ho me de ba me no ma be so se me betana ho ti ni wo fa ne mfre me na ni wo fa ne frɛ me ka kire me say membra na asem bia ho no ma na yaka na metie no ofa no ti manko fi anko yedede bia bi manko ne ge na nkoko na me fa kai o ma me 200 cedis so we need sesa wonti me nko sesa na me fa sesa mra na me se a ese yin fa no ko pensa kroma hwan na me na nko pensa ese ahodo a obetena me nim obia first na wo nyina su kroma ode na me nim obi na ese ho na obetena me nim obia hin na me ko pensa nti oda me ko wo fa no so so be ba me aka asem no ho boko ode a me ko twen wo fa ho na me fa aka na me bedu no fa no na me frɛ ne ma me ka kire se asem se ni mahu ma me ne ka kire me se die nti na me ko hu se no ma no pan mu man hye no ma na mu ge ma se ka kire me se die nti na man hye no ma no mu hye anwu ge enim ne man hye anton ma fa me pan yansi wo ana ma se ka kire ma se be ma no ne wo fa ka kire se ma me mfi ne yan kasa santi wo twen se be ma no beba na be ma na nkasa ye me nunu ne hye aye ho no na yesiesie asem no me twen se be ma no beba be ma na amana eho koko krache wose woye like was be koko krache ne se osiesie se wo de oba ko a efe manase wose woye social welfare mo wose woye social welfare from penimfo ni bi nti no asem si kromo kra na otimi so na anya yi a na ode ko ho nti wate na me de ko to na no wase mate na obuza me se me di na me se me ni di papa no to no boto no ma me 10 cedis na me de ekoto aduane na me ni akra na nya di nti anwumre na ma ase ne bai na ma ase ne be yiska ene ya no aduane ne nyina di ne fie oboko ti obaye no na akra no ho mfa no ene obaye to obaye no koto no ma ankwala na me se oto adura ma akwala no na me so die na me di o se anya manchi ne gujale no nya bode ne gu ho no na me se banchi wo ho bode o na de hin na me de be sa aka ho kwa no tutene no koye na mka che mo fase ofase wa hu ase so hu de ko no so mesere wa wo de mi anka se me hwe wadi de ma no pai to de to bu ase na me so me pa chu yu mate enti wo ko no de akra ne koye wadi we e kan ho koye bra wo ko no pa chan ofa wo ba no koye wo na de ne ma no se wo be ma komo ade wo eni akoda ne de ne be ma se wo nhwa akoda no a me so ma wo foforo fa wo ba nefa ne ko ana se wo ko na no si o we de me ba ma me fa ne ko na apene so ka no kre na akra ni esu na me se wo ko na se akra yisu ene se wono ne be ko de ne fa ne ko na nwumre wo ba na wo de na ide aba ene o si yo na o de akra no e kan ho na o de ne ko ye enti kwa ade achi amfa akra na anye de ama enti na ma se wo mi se o twen na se ko beba nya ka ase wo no enti na bran kwate kwa ho twen koko krache no wote kwa ho twen ese be ma duru ha ka be ma ni bejina be ma ndu na mi se o frem fo se na wo na mi se mi se jali o ena so wo jali na mi se o sian shem kwa no se sie na mi dia mi ka na mi sha no kwa no nya mianim no kura nie be ma ni 26 store form no kwa no tu ni ka na pan ehwa na me first ka no me wuru mi so sa mi su na papa no frɛ me sɛ ma me bra na me kono sa na okuntie obi a me so ho ba me aka asɛm no eya bope mandin o me sa na obi a frɛ no me but the deeper Abdrazak sa na nti o me no tie anti o me wan fa ni dia ma pani mu bia wo ma twika na fa so wo kon dia ma me wo kunu die enipa di na sɛ ni wotie na me se da me pa cha sa wo no so yo wate na ko bo ma asia mane na mkaka che ma se me bani na waja no kuro no so okọ adwuma ne de me mpene ma me bani na kuro no so so nko okoro de ankan ha me ese me kora no akora ne de e wo ne ho no nti me nya de me mpene e ma ne nya de e fa akora ne nya de e na ho ade be chi na so obi amia no kon a e be de mai de mehu dan sini pa che
dansini ne hwan okay dansini ene hwan ntimi nye dey me mpre na masem se dey ebia me kwa onim masem to sere me a me ma no nye dey enko no nko fa akora ne dey emmere me okay ana maase be ma no e fa moto no kura ne nya me na ade asa to maase be ma no fa moto e ko fa akora ne ne ye dey e bre me o ka che me se wo de me na e ma ade enchi ade chi a obepeska ha mako na me frɛ ne maame na me de to ne maame ani asema maame ne beka kye me se an dan na me se yetuma freedom ne ba ne ko ha da maame ne ba ni ska ne ne ska kyerɛ ko ha da ma me na me se o ba ni ska ne ko ha da maame o ba no wona dem me ba no wona o ba no so wada dem te me ne nkola mienu no ye nkoda abonte efiewura ne etu ya ye nya baabi na ne te me ne nkola no mienu ye nkoda abonte ai ndi ntina o ma dem ne wo ye no me nkonko ha na me se me ko ha ne sei ono ne ba won nchen akra ne ko school e wodwo so se die ba bie ma ho se me ko ha no e no so ne ba nya me ne da won ka me ho bi o ka me ho bi dia e na metima ka che ne se krachi ya tu me nya ba bi ne nkra ne na sa be ma ye apedan ya ma me na sa be ma nkra me ne ja ya che ansa na me no ba ne ye dey e tena me ne ja ya 3 years to ka nya sa akra na so school no ba fa ne ba ko to school so ma ne ba nko school akra se no ba fa ne ba mo dun ba ko to school me ko hwa akra no so akra ne tena do me kama na de enti e na wo se me sa ko fo so sa be ma na me ni ba ne se ko pe ba bi ma me na o na maame ne kasa ya say ma se na age me o me maame ye friend sala o akra maame ne kasa sa na me ka che no di matam e na me ka che na ka che ne say wo se an mimi ni suban no ewia se me o menya me nkwa na me ne be ma mienu awo na ka che me se me ni suban o me maame ne ka che o se wo ni suban na o ma mienu no o mu nyina ya ma different ana me baba akono me ma mienu no me ne be ma ne wo ye woni be ma ba ko na wo wo mo me pa cho de be me nika ne be ma bi na sate na me ko school na ete me ka se nkoda mienu no e me ma mienu ma anye no ano no obi ane ne papa ansa na o me mo enso de mienu ena me ka kire no ena ma ase no ai mi mehu no kasa na me ka tie ko no ti me ka tie ko no ena ma ase ka kire me se ma ho problem sala ka efre no edidi na tet ma ho problem asi to wasera me a menya bibia ma no de enka na obefre kwa me na pe lol fa ma me na me ko na me ene ye wase be ma no on de nya mienu no kranie asem ni si o mama botra sa makoma sa 2 years ni wa mama botra sa ko pem se asem no adrum pempenso adre yankwe enti me ja hokoi na ma ase ne ma me 100 minim se be ma na de ma no se ono na de ma be ma no eno de nyame ani mini ma ase na discan share me nsem na me koye ti me koye na che se me hu se me kwa asam no makanti hu kwa sam ye dey me ko hobium ti da ko me ho no ma na fiewura ne ba ye se me friend se an se kwa me fiewura ne se mintu waka kire mabusha waka kire wakuma se wose maka kire nu me friend Sakina se na busha fo ya poto bibere fo na busha fo ya de apoto bibere se so mu ni omu huni mo ena me se wan ne kan asem dance ni pe ne wo sa asem nu menim se na nam so ma o teti mi sei dance ni pe ne wo sa asem se me didi watam kra na makuma na wa wu be ma ewu nua ba ena me ko kasa asem ai dey ade na wo ne be ma ne nua ba no e wo ntokwa na Sakina wo ntokwa na wo ne ntokwa me pa cho debi okay ni ntokwa me ni hwe me ni ye free girl me ni ye free sa be pem ne na me se debi sa dia ene meba nyakọ Jacobu ho na ni pekro na kan sa asem ne kire me nsefo na enu ntinam no so ma wo ye me sa ne dia meba me yakọ kan twa so na hu hia ena me fa kai ena me call ma ase no me ko bo ma ase na se me nyina ma no so ma me mfi no na enya no kro ndo de omutimi nya ntu de me ntwa so na me metena me baabi na me betena ase ti me to abo me frɛ na obi na wa ma me bi me onu bi so na da no wo frɛ wa ase no na wo frɛ omea frɛ omea no obi na wa ma me bi me frɛ omea no obi na wa ma me bi oni bi so na akasa an na me da bi o de wuni bi na me de mi wo bi na wakate call no obi na o de asend me oni bi me frɛ no so oni bi na me de matena ase enti efiewura ne sesa me niema tugu ye no ena ma me bi ewo ye ho obaye no mi ko nsuo ma no wonu aga beans otimi ka se me tete na aduane ma no ma ko tete na aduane ma no saa ma me nim ti ko twa janam da abre no ti ada na efiewura sesa me niema egu abonten se da ne bu ye no o ma me da fufa mama ide adema hu me mobo saa bi se emre wo se me fiscal 4 million na wonu won jindi wo je mani pakra ye dan ne yie se de be ya me ne nkwa no be de
ebe ko akodem asundwem na se oyem papa na se be ma no mfi wa frɛ be ma no ene be ma na akasa be ma no so beba kuro no so be ma na amma kuro mo fo mpani fo frɛ ma no hyeda eda no duruye wa ama ntino osere me a wontimi nyeme ene mentana me ma me so no so ni baby amede meda ono obi nkyɛn no yede wote ena ma me sa dia be ma ba ne ho e wa dankwa me yanko obeba ne ho e wa dankwa me na me ma me nyina e ba dankwa me ena me ma me ne te ma me ne e kwa akurase wo ja me sika na me nkwa ne ma ne ba ba ma ne toto aduane die nti o ma na me bisabusi adwuma na me nya adwuma nti last week no na oba wo so obeja akwala na akwala no so beba ho na me ono kwa na akwala da bia oba odi so beba oba wo fie ho me pa cha o me ko hia no wo di kan ne ko hia wo baby akwasi awi ajanshin ho no so o mazi ti me di akwala ne ko hia ho no mai 1.5 to mai 1.5 na chili ti na meni di nkoma ofun so kra na akra na gino ne papa na kasa di nkoma tina sa na akra na adwan side atwe akosi ni so nti we no kaja me sesa akra na so baba de a me mfa ni hia no wo yoso okay em di akra ni hia no wo yoso na kaja se we 3 days time no me ba be fa no ti me friend no kaja me so akra na de se de wo di akra kama nti se me en ha me dia akoma akwa na ida akọ school am so betu ma hwe kama ma na akọ school ho dia me dia mini problem na me friend na dan fo akwa nya me bo na ma ne se me ko fa akwa no na mmom kwa me se opese wo ye de o ma akwa ne de eko school ye de e wo ho nti me le ma nya adwuma bi a me ko ye de me ko ye ena wo si yo mate ena me ko ye ti me ko duru akra the 3 days time of friend say me ko do em fan say 2 days time of friend ka che me say akra ne pra na mu say akra ne pra ne de na no say an wonu kura woni wona again say wa from pa sabe na akra na koduru ho wakodi ho ben na sen ana boso me sen da bi no akodu ho be 5 days be 5 days ena ofre o ka cho say akra ne pra okay ofre me ka che me say akra ne pra na me fi yo mate oba tan ma me tu bisa na o se de na ye no bisa na o se again say woni oni fi oba again say from pa ena o kwate hwe na ho na twa sa na ntu wo mapam ti waka sa no so no oba time ntimi ntena se na me fa kai na mbeduruye ti mbeduruye no na me beduru anya so am friend say kwa me wo woi na ma beduru anya so wosia o ka se me hia o ba bi na me hia wa na me so friend say akora na pra nyina ye ba ntimi ntwen se bibi nsi ansa na maba ama obi ablem miana no ka sa akora na pra no wo ka chen se sa akora na pra dia ene me ba behwe me ba ntime ba me di kaka chen say adana ofre me no kaka chen say wo pradi ameba o ka chen no no o je so sen no si yo wanka no si wo me won insurance ne ben mi a ka me fa insurance ni code bi wo so me fa nye dey man na me say me pa insurance ne nye dey ben me but me boa me ho aye dey yanko but me boa me ho aye dey aba but me boa me ho aye dey aba enti me ba no enti me ban de man friend na onu me ne kasa busa sa kwara ho te se no sa kwara no ho ye to ka sa kwara no ho ye no na me si yo but man kan chansa me ba adan wan kan che because betumi aba say wo bei oni ho enti wo be gina ho ye a wo friend no no so ka cho se metu kwane anka ba den enti o sa wo se ye ba no e prade a enye na o me bo enti me ba behwe no no wo se o wo ba na wo koya wan kan kire no na pofri mu me gina ha junction ebesi de no so aba me pa cho no de man me ka che ne se me ka sa sam chansa me ba pa de ne me dutro enu de man kan chansa me ba but adana de me ka che ne se wa prade a me ba but mbesi krom na me hase na me ba ne de man kan chansa me ba ho but mbedu station ho no na mfren ka chansa ma bedu se mbehwe akwa no wo no so okwa adwuma na me so yo ma oye de adwuma pa cho otwi taxi o sa twi ka kese ni bi nti na o de taxi ne na ye nsuo to a won fa ka kese ni nkwa adwuma ni seketwa nti me ye na me ka chansa ma bedu na o se ame na musa se no wo na o se me ka se won hye me ba bi ana ti hwa na o ka te ko no na so me ko na me ko duru ne so ano na me de me dwa bag bi ko si ho na ne so kan se o sere me on me se akora ni nti ana ma ba no ti se akora ni nti na me ba o sere ma me ko na me so aso me de nyento kwenti na me ye dey me ba ye me ba na me ye dem se me dem behwe no de wa kwa me se ye dey e ka asem no ofon so no nti ma me ba se me dem behwe no so yiwate enye me nko fie ho ti me kwa ye nso so no na akora ni wo fie ho ampa o ma ba ne gine se akora na pra ampa enti mo fa akora no pra na we pra no ento so emfa emaye na yenhwe
say na etie wo hwa akra na ya baneji nani half ni nyina soro ho no ya de plaster ho nyina tari ho nyina enti se pra we no omo se die na wo so omo se die na ya akra yi me pa cho omo se wo fompa eno otehweye ofrompa ena tehweye to ofrompa so na betehweye ena nani ho no ekobo ho sa enti ubetumi aba Facebook live Akoma 87.9 FM ya the way chiro because the die ni mo no the aka ne doso na ye behwe se eyempa ena wo free so behwe form na ma ni prepare ti se yi ana se wugidi se bibi foforo one ne stepmother ena etie enti ye nim what they see ye e wo fie ho but ye nim ne say akra ni free mpaso ena abehwe ho enti ubetumi aba Facebook live Akoma 87.9 FM na onso aba abehwe akra ni pra no wo YouTube nso a ubetumi aba YouTube live no abehwe TikTok nso eye live nei ubetumi abehwe bi e wo ho hwa akra ni pra no ye ba no wedi fie sen Pacho wanya 2 years. 2 years oba na bema. Pacho bema. Oye bema. Inti ubetumi abehye ye ba ne da so plaster no fm ne moma so fm ne nim ho wa prapa. Wo ho a ubonse ordinance ko ho a ubonse evangelist was jai to say papa hu nya ne pa. Menim say ye ya anase ye ne ho ya baby eya akoda yi hene a akraketua eya wo hunu nia wanya enti wo betumi ade wani krohwa wisi ahwene santem wa dache emforte ye bewe wo de aba be hwem ye nkwan enti mi pa cho me baaye me kɔ ho me koduru fie me kura ne fie ho na akura ne hye atade na ni kan hye no ti me so me kɔ me chia no na wɔgye so na musa ne se na kwa me wo no se kwa me wo kɔ adwuma na me so yumate ma me to akura ne no ma na me de baaye ni top ba ko ma me na yi ni ka ba ko ka me ho gen so rade nko yi top no na oyi ni kaka me ho na me san ba machi e wo manse ne fie ho na me bedwale akra no ti manse ne ben no se wo koye ne se bibia ye bokode wa ankoko na me so aso ma ankoko ye hwe no se me da se wo koye no wa ankoko anko e de bia ye de e wo fie ho na me dwale akra no nti na me dwale akra na ma ase epi ti me dwale akra no wie no na so obanum kalipo na me de ne ba akwa ho na me beto kalipo ni bi emano nti mi titi kwanu mo sa nti bobe 6:30 na mse de bia dia sa ma me nkofi na me call ma ase ni fie o nti me call ma ase ni fie o me ko du ma ase ni fie o no wo call wa ase ni fie ho no wo ko duru nti repeat o me call ma ase ni fie ho na me ko duru ma ase ni fie nti me ko duru ho no ana ma ase ni frɛ be ma ne se me ko duru ho no ana ma ase no e frɛ be ma no ka kyerɛ ne se sei no ma bedu sanya wo no na frɛ me se akra na pra kamnum sa akra na ide e pra nti won na frɛ me ma e ma wo ba ye akra na pra na oba tan so mintimi ntena se na me de yam hyehyɛ ye de e ba ye nti won pa beba me danye de e ma me opentokwa be mai mu wadi nka ya frɛ ne dada ma ne ka kya wo se won ka kya wo se bra ma na kate ko no nti wakɔ hwɛ wo ba wakɔ to kalipo ama no ne ho ya enu an se wakɔ dwa ne kama fane ko je ne ko ba bia se wo besre be ma ne so se mi wura kran me ban ne tebia mu nye we pra obata je se mi nya brema no enti no me pesa me de ne ko na me ko hwe no ne ho to no me de na ba enipa mu won frɛ wo se man ba bi na kwane yankwe nti ya ma ase ne frɛ ne na obae wo se kromo ya frɛ se anyina den anyina suso me hu se wo bi frɛ mi a esaidi ne soso ai na menim se wote kromo wa na asa asem a ye kan wonimu bia wonu bia frɛ ne Porsche ana e wo kro num ho wonim Porsche wo kro num ho wonim Porsche bi okay Porsche bi e frɛ me pa cho e bia na Porsche wo frɛ mi anyina suso no eto so na bia na wo bibi ka mo mfra no wo ho na mo ntie no me hwa de ye nko enti me ye no me ni so an ye no ni so an busa na wo frɛ be ma no wo ka so mpa be na frɛ ni so an ne frɛ na ko sisen enti me no obi di share na sa ana ono so on ka so oni magyae enti won ka so oni magyae na wo nso me nko ade me da so ye de eye na yire enti wonye de on pe ba bi ma me na no no so da so ye wukunu de e pa cho say no so da so ye wukunu de ye me so ye mi kunu na wa wo nyasan me pa cho say na wa wo nyasan sa bre no na nsenya asam na me kan you me bo woni ne ba panini
there be penny no we na second we na second we na wa wo no a ukọ wo ma me ho a osan kwafa wo baba akọ no betena ho no oh okay tinache say penny no sabre na penny ni wen penny do wo me ma me wo sisi ameke say okay nti we no pe ena na wo ho ena be ma ne san beje no tinache say wo wo ho a akoda bia ni wo ho yankwa enti this one friend and so na be na ya kasa enti o kana me so maka o kana maka ena o se a me ya kwinsan na me se me ya kwinsan ni da be a hu se me ya kwinsan ni ena o yi ni nsa ena o bo ma so na me to hweye ena mata de hye me nyina no me ba me gyan no atade ni nyina tete ana ma ha se wodi dua me da fom sa no wodi dua da bi embe ho wa ha nti ne yatwa no wo be ho wa ha wagi ya japade ni nyina egu ho ema be ho sa mentimi empeja ana enti obobo me sa ofie ho no edi na man tokwa ni si ye pe no kwa e man tokwa ni si ye oba fie ho no so ofre no enti ye pedie si ye edi na oba ye wo kan ye edi na se be ma na bufuo because say ye the pictures no gusu a said ye wasi aburo wo no ano eden ukra na ho eden watimi da kasa o baby anka se nko da hospital a ye di nsuo ene ho ne masisi ne so enti die na wo koka ye ma sa aburo no e ba wo ho pipa cho onu nri bia na onu di matam se wasi an obi ka che ne se akofa meli jata abetena kuro no so na me ka che ne se npa ko ka che se me meli jata no se woni se me meli jata die nti na wo be pa me a woni ma wo nkola mienu sa be npa ko ka che se me meli jata na ka woni me wo ba ko na ka wo ja me life ma me a se nka nto so mienu ti npa ko no bo wo ma ne se me meli jata ma betena kuro ma se ni che me npa kro che me npa kro ami me ben na obobo mani so ena me se wontimi emome ena wa boro wo no ena wo bo me so wontimi mo ena wa boro wo wa ga cho so betumi apo se na wudi uti kwhye ne hwene mu ane sa ye kone to aso e ade na wo de boro wo sa no e pa cho wo de dua obo masom se am kwotehwe no na wo sa bo masom bi na kwotehwe na afi de wo de na baby da ni na ifie ho ne so wan fie ho no fa aba no no wo de aba na eburo me wo fam te ho asamle man mo nyina apu eba so fam ko hospital wo se eyalo ebi tama eyalo bi na me ye den oburu wo no na obi because na me sa o se wa akra na friend ne so wa e wo ti obi ani fie obepata me pa cho ne nipa ni fie na ema opemfo ne so wa no so eni ahoden sa na ne so ani so eni ahoden sa na ne so ano enim ahoden santi ne so ano etiatiama ne so ano etiatiama e na manfo ye dai e ba fie ho e no mbeje mo so mfa me ko hospital say ya titiri mfo kra mo say me no kra dai ewu na nti se me okwa no twifa asame man so no koye na ne so ano di amerika e ko frɛ ne nua ba ko e na omdi eduro be twimia ana omde me 20 anadwo no mentimi ana no kra no nyame anim no omde me ko anya susu hospital to omde me ko do anya susu hospital no eno omo seremi a ne so an so seremi enkora mi no we ntem timi ka se me de omo ko police station se sia e ka ni nyina ya omo a enkora no so be didi nti wo seremi a ebusuafo be ma ne ebusuafo ne so wa be ma no so wa ene se ma ko report pa cha no pa me chewa anso ma ko mintimi anya hwe misisi otia misisi ena me to no so mintimi fa ho ne ntena ena me mu sei no ena me kon sei no e ho nso eya me ya mintimi na no wadawroma me se me de bedam na mo ne be ma no mo ne nkasa na onye dan se no no won hwe me e ma me ho nto me odoko hospital me pa sha no amu de me ko ne so an ma mo de me ko and so still now me ho na me ya me ya why na fa ho ka like mo do kwa me ye ye me ne so an de me ko me so an ma no so an ska dia e no de gi se ne so an nkasa e ne betumi aye dai a kira semu ni mu me pacho oba no ne ebura be men edeburo no efoni no na yedi egugu so ema won wei eye ne nsa ho na aba no eye kontima okobui enfia yede bunkra yi bia na ma ye hunu aba type o de buro ne pacho ne de fie ho nya enfia yede bu apala eye de fie ho enti ye obi se o se obi se mo ko fa mari jata me ko fa mari jata no se me ye mari jata de na ne me wo ba ko no
we nya me ho wo se me yakwa wensa ni no se brebe na hu se me wensa wo se won ko no antuma mebo enu ne enu no so se bomie na ne nsa ho ne sa ne nsa se de o se tiri mu kodura ena wo hu no enti we eye ne nsa ho maka be ma no edeboro no na yensan enko ne sira ho no mumie mu ma blend dodo mi hu no hwe papa mame se na ema oba ye no matter what be ma de empany for ho because esa bro we dia no de Razak watra aboa esu Razak sene maame ne papa no mu tie ya we wonya nipo wo ya aboa watra aboa esu oba woni na wo mienu ade aponche bema won fanya aponche ba na nchie bema fanya na nchie bema eba na wo ba woni na wo mienu wodi aba bunu prepra ni sei Razak entu ye nipa papa ye show me pa cho wo be tumi aba Facebook live Akoma 87 wa wani bra be hwe ne keke mama wo me yi blend na free ho because eye criminal abuse I was say ye Razak I was say ye Razak ye chino tapanya susu police ye ba ho I was say ye Razak why you be say na enipa buni mama wo buni say wo kai nipa yaw say na ma asojafo no call ashama no wo bunu no nipa wo ho obi antimi ampia ma so ni abrantie mo sha na fo ma baro mu wo mu kwaso enipa na mo wa na boy bu me se me na kura nkasa wo sa asam na ho boy bu obeya mu je na ne se wa wo entima me sa wo baba eni abu ni say ya mo hwe se de wesi abro en ka ba ka se ma fa police station ma me wo abadaye minimu dua kura wo de bo no dua say table ebe table eye dan wo de na atete ontade na wo de ni na me to egu masine nyina atete na wo she skinny atade wo de atete wo che describe atade na she na me she a long top na skin na long top ni si me na skin de ne modu pa the skin de antimanti but atade ne nyina atete pansam ne so ano eye dance for ye no krefo a obeka na wo to egu ase na atete me to nyina me wuro nyina ne so ano ohu se to ma nyina atete me wuro me skin se na nyina egu fom ne so ano ohu ni Razak me enka sem kiro se wo da oba bia achi bia wo nyam betua wo ka this is serious nyam betua wo ka papa Akoma 87.7 Razak ne se wa me ka kiro wo ye batan body YouTube wo ye batan body papa no matter what say ya wo baba ano den ene obi buri say ya wo ba ka che nsema ne fa police station so ale no wo ma me enti dey o tumi nkasa nkola no wo hwe wo mu da wo be hwe wo mu ye be chi Razak atu this is serious o pa jani fra nyina susu this is serious adana mama bi atra boa subansa this is when you na ka mama ni aka ma froma this is serious ka mama yes Razak ko fe bema sa aboa su ene kuta no ene odi tifi wo nua ba oniama obi di be ni nuama ni nua ba se ne nua ba bebe hu na ufu na ko kan nyam betua o Razak ka no kwa che di pe go Ghana ebi no fa mra hye wonsam won se police ntimi nya re ni ade ababra so sa na abusuansam se we se nya assembly man for ne be pie ho ana kikiriki wo ma blog bi so no de ball no pura na oma akonya so no maje oma wo so omo nkumi atitirimfo akura awu na ntesem atitirimfo akura awu na ntesem ni nya ba ma akura wo yes ade ni nya na hwe no eti oma ba ma akura wo no wo ka atitirimfo awu nti we no wu anya hwe oma mienu ma wo kura wo so ye nipa wo mpo oma mienu ma me hello majanfu hello ya majanfu me mo ha o na ba ta o say me chia mame ya na mame yo awia de comfort frema oba Razak o ma ne yere ya wane ne tia wo mo be kon ye wo wanimu a be me buru no eno wasam na abeto ye ne mu na yese wo ye obi a na wo ho a sabre na ntokwa ne si ye no mame
enu kro minimum so kwa sorry die na si ye ma o ma ti me bro kwane sa no 87.9 Bacho enu se ma si ni na na okru na nti ene kakere mu ano de ko so ko na ma me mo okru fufu nti yo wa nti mo wana me ba be ma no ade me ba no ketua no e bae se be bi ana ko ani sufre no se abakwa da na ketu nti ya bi ni shia no mo bi ni shia no na oje ne bae ti akwa ne be bi wan ko tu weeks no ana me ba ne se no di nkura ni di agro wo de na ono no asimpaso nti o fi shrimpa no so na ba ofom ana na mama etwae ana mama na so de me ba ka ni so ha nti o de akwa no ko be chance o die akwala kwa die o ti ni yare kamu ni ntan ka kama zama nko be di kitwe di aso enya hwe ne akwala yare na ni pa yare na wa nko so tentama e be ya ye na se ta ko fa how di ada eti awana o fe me se akwala no efra o ana o se bi ana e ka no ba ye kefinti wo fe me yiro no na o na se be na insurance amana tempo number bi wo betimi yi ama ma ha so ahwe ana o fe ba ni nti te bi be na de chia na ana o ba na bai to ba na o se o ba share me o fi no de ba ge si me nchen ana o se o ko fa akola no me ba no me yero nso so ati ba bi foforo to ko na akola nso ko bi wo no ya sa akola no ko se wo pra na ya si akola no ai fi ana fa ni fi me ba no no de me ba me ho o be jare akola no enti ebi ani ko be no so ma si no wa da be ni bag nso wa awo ma yi ana me fa phone na me frɛ me ba no ofi ana o se okọ adwuma afẹ na wapona ba na ho nsa no ne yefu ana me se me frɛ no wɔn ya sisi a na ma se no pɛfɛ nkonsan na chi nanso so onra no eche so wo so twen ema ni kunu ba no fa akwala ni ti akwala ni hwe na chi no de epie ni wonu ti ma se no kwala ka no ko ba na me ni ba no e ka sa o fonsu so onra me ye fe ono no wa ba no wa wo de ba no wo yere ni hu no wo me ho anti bia na ara se obaja ana obako na yenza no kwan no nko ana so umedane ba ya na wo chia me na ko na obonsam di no jim e dia yesi ya ma bonsam di no jim na hono pan ya dia nya me ni se dia e wo ni se akwala no e ma se ni ma ne bi fuye na wa sate eji me ba na chem ana me ka me ba ni se o ya ba na adia na waye masem ya eti me frate bibi ania ya abotre ana me ba no chete ga bi enti na wo fe me sa akola no yare wo ba na hello ba no wankra wo se wansre no eyi se ma bra no man wo ba no wankra no se oba na no fa no so no ne kasai ema and yeah sure why answer na bro ne beba no pacho why na start here because the what's the dia nyame ni mbufu yi ama ne kasa be ma na ekodu be bi na kasa ko we kama minka ohu isi ka kama minka ni mu no ana me ka che ka me ba ne se wo ya be ma nti bibi ni a wonya abosere na wono no oba ne dia obeta bia no e yesa abufuo de ma no tun nse eti ma se me kasa ya na fe ma me ba no so pese wo to answer ni ama me ka che me ba no se ma fra o se be konto kwa me fra o se
bra na yɛn yɛ kwan a abaya no yɛbɛfa so agya no kwan anaa wobɛma no baabi ada ti sɛ saa na adwedere wei no ɔka sɛ ɔkɔ a hwan wɔ no wɔkɔda bɛsɛ ne tena eti ne wɔdan wɔ hɔ a mɛtumi ane nada ti ɔmo yɛ na akɔdu baabi ma mmea ne tom na ɔsɛ mo ma kora baa ne why na di nkan to ne nsa me say one day you are beating around the bush but on person why na di nkan to ne nsa edia no wode for no ye na agin say wode ne nsa be wo me ba na ni why na why for years so wode ne nsa be wo be ma na ni no so a cho say comfort years so wode ne nsa be wo o ma ani yeah ana na me ba no to ne nsa eti me ba no to ne nsa no fact me yam se me na me ka che me ba no say wo mu ni aya me bra of friends wa na wo to wa from rubber so baba akopɛ no na ama ne nsa ho ɛne ne to ho nyinaa ansa na wo bi fa me sɛ why na di ka to ne nsa ana ye di to kwa sɛ di odi kai to ne nsa na aka sɛ ɔbɛ yi na de ne nsa ɛkɔ wɔ bɛ ma n'ani ɛna ma wɔ no bɔ no ba ma no so to ne nsa na ne ka kyerɛ bɛ ma ne sɛ kanya ne kwan no ọba no waba na wo frɛ no sɛ akwala ne pra megye nyinu no womra ọba kan ben me de tinya tena sɛ me ntwabo na wotwe ansa na ba hwɛ me ba no megye ne da sotu na enso pa na o mistake wa anya de na me frɛ ma to nyɛ enso kwa no mu na na ɔde me ba no me bi fuburo so ama obo ma to ne pa ɔde ne nsa ana ma de di ai Akoma FM 87. ebe ana entokwa na ikosiri dia ekoye bia ne dia maame mesre maame ɔde nsa hello me mpe kata so ɔde nsa na bo na sum na sum pe obo na sum eno no afa dia omo kika omo gbe mo omo buru omo ho ne dia eno janfu a eno janfu a o start ya kasa no ka sembe na ye mede wo se wo kure wo mu no wo beka eno janfu a yemfa meba yemfa nuaba ene ho ahwan ba to nkyɛn na yenka sam ne sɛde esitie na eno janfu a ɔde ne nsa pɛ because na wo gyina hɔ bi etu onim de akɔs wo wode ne nsa pɛ ene bɔ abayo yi ba me pa chow wan fa ne nsa pɛ ebe ama to no start ya wo bugo ni abonia na me ba ne de mahunu obeka ebe bɔ no anya obo ne de ma nyina ka ho na mesrɛ efra ma to no sɛ bibi ni awon fa nkyɛn na me fache no ye fanto Ghana fache mame ene di akwakodu san pepe so ye yakodrei me to be sincere with you eno yefo a to be sincere with you ye hwe nyame anim ne na ma me answer was a question ya me bisa we me pacho mama wadawo obo meba obo ni nua no wo puru no na wo bo ni nua no mo ma ne dane ya na mama na ne wo ho me pacho le ma ne dane exactly me point here e wasem we nyina ho no mo de hye ne de mo mpani wuo wo bo ni dua ne de onsa yem hyehye mo ma ne dane etu onu no de ma me jamfu ameba onu ne de watno meba obi de hye ne de yemfa nche se wa hunu obi de hye ne enti susu ampa se emno libofu o because asema wo kan nyina wo de obesua wo so libofu kura na mom me de no kura na eto ba bia da enu de fa ka tira me se ade bia se obaba ena woni bema enya sa misunderstanding no oni ma wo eche wakofa wo ba afoforo ne ade ye so kura wie ena wo ti wa na obaba ne de sa nkotwa ene bro wei edi sa mark we baba kire won was mame hwede abrantie we di ayemi a eno je franka be den onka ma me entwe ye me mpele so me ba no ade akiri no bibi so wo me se enka ade na wo be ye wo be kwa for police station enka wo be ye den ela no kura ma me eno kura ne se ade akiri no pa no me de ma so no ko hospital ema mo ma ye no wo ni pani wo ma ye ko report ya asem no ewo de hia me nie wo mo ko report ya asem no wo police station ana me pa cho de ntia
Yentia and my oya saw akɔgye post form o ɔtete ana me tia ma asene sɛ ma asene deɛ onim sɛ deɛ mesitie ɔda makoma so me tia ne sɛ me trɛ no nia asi bia no wɔmfa nkyɛ ɛmpa yɛ me boa ne sɛ ne ho bɛyɛ ne den nkɔla mmienu na ɔtɔn nsuo sɛ ɔbɛyɛ obi adom no ɔmo n'ahwɛ nkɔla no nti me trɛ no wɔde kɔ police station kɛsi na akɔla no wɔbɛfa no kwana no ya na aye tisasem etisa no kwano so one see the video the man so on fantra di ani ya enka eye me bo na ma so ti ase there be obeti ase because of wanimu fade e ho no de mo be ka ma na ti ase because wo akwakoye kontonkore because wo ma me jenfu e ka bi assemblyman wo ho o ka bi wo bia ho o ka bi nti se wanyi atomu a ye beka so mu ade enti me bo ma me ba enti e woni de se wo po so won po wo de ameme fe ba gi atomu se wote na embom no ye hwe ni sei ebra wo ma abasoi na wo de bo no e ma ho adi so asew ena kuturu kum ena wo ya e ka ye beka ne sei Beka se o nam kwan so ba no wo ba ne kuru won wo ko fie na akrofo akobro no kwam ene wo ma je wo sika abro na to wa na Defu se de wasi abro ni me pa cho mo fa picture ne to mo fa picture ne to so ma ahwefo ewe because ye ntumi muro oba sei media ye me ya ne se enu jefo a wo gina ho enipa binum gina ho enti oba ne be man tokwa obi ntumi aso ba ko mo yetimi abono ba sei ne ko bo na ni so akebe ye ndan Nyame ana me gana sie ka sama nka ba tume pa me asabu ya na nyame ase wo ho we nyame ase dabi we nyame ase we asoke we eniema bi o wa we yenko asori kwasi ada enkoto nyom enkoda nyame ase se me kunu bo me na manwu ana ankobo mani amama mpra because anu oba de wodi aye ni ya ma ya no ode se na mekai waka che be ma se ntumi me na be ma so che so be ya no ode but then kire say bo oba to this extent anu ode na obi etumi aka hwe obo ni dua de muso na ni dua no obi so de hye ya na de hye o wo de wo so say oba ni be wuo yes wa bo ni dua wo so be wuo na hwe de waye obi di hye ma me hwe de waye obi di hye na batan wo gira ho no mo se na me sese nkwala mienu enti nkwala kro papa wuo obi nyo obi ma ni hwe wo mu se obi papa kro wu a enti wo nyo obi ma ni hwe wo mu se nkwala mienu nti no onya ni wo mu wo se na man nko report to police station mami me wo baba na de sade na mami ko ba ya ka be di na chi na ko report to police station ko report je fu ase ebo nka che ase ebo wo jina sorry dem mami ka no kore se ne baba na o baba na de sa mark we nyina ba ya pacho ntin ka woni na chi e ma mo ko report to police station na baba ka cho baba ne so ne be ma kwa wo ma na jele di e sama so be ka no kora le bre yie e se me ba no o ya no so ya be ma wa ahode nti na me sane san na woro so me fie wo me nkwa na me te ete ba ta na me tete nso obi magini enu ana me ma ba ya omo etimi etaka wo mo enti asan me dia na me enti tokwa na chiri no entwaye ma me hu se entwaye ya wo mra wo man ni mu e dia ne sesa mu yo edia na sese so we batai sa assembly man no wo ho na no wo no assembly man kwa no he mabufuru papa woni mumra wo assembly man woni mumra o se wodi adi mudi ma mi ko police station ko report sabu se chese so ho ma me ya de mra no beto de da o ena janfu a ya de mra no beto de da sa ya papa but eniema bi wo de a ya betumi aka che wo o se police ka che wo ba no entwa yie onya ready entwa yie na tadi a na hye ni na tete yo atete wo ani bu huni ne to ba nyina tete se wo adai ena janfu a
mesinenta de hyɛ nyina tete ne toma nyina tete gu yo ba besia na sa mark ya wodi gya wo ba ne nyina ne yemisa sa mark ben no ba yin so di gya be ma no anu ne de ayo mu nsɛm asɛm dabi anu de na ogina ho eburo no mu na make se inusia wo ka sa no omoko enti omoko ya no se ene ya konde a obi muru obi o enti me pese wo se mark ya wo ba yin nya ye no mark dudu ase na oba no so de ma oba no wano so sira ho nyina sese ni ho nyina sese ya bono o manko oba no bono wo se da bono enya so mo kon ya ontimi ni nyina so de ko bono se da so oba bono ena mo hwa ma ne bono enti ma me oburu ni se wie ye no mo de ne kwa hospital never try ni ana me de ne ko wona fa ho ka ana o ma na fa ho ka never try o me fa ho ka o me ono na fa ho ka waburu na wie koboka we yetimode fo ka ne yeso obi fum kumu a ye fum nwa sesei de obi fum kum ye bedwadwa eyi ne nso no nyina because eye bebu obi fum kumu a ye fum nwa mama me sra enyina susu police fo ne tapa police fo ye be sra mo asemo yi ye be ba mo na so dabi ye di simba janfu aso mun ko report se ye mpene toto mpene no a omo de wo mo pa onfo ye fe o ma wadum ne fo no wadum se wo hunsa no ayehye wadum enti ye sra ma janfu a wan kasa fa o ma bre ye studio ha boko adwuma mu na ye ne no entrance ne ye ka de beka enti sa de ya eni na o ma ye wie ya no se ya ntinka ye de asam ne be me lawyer so le nsa ne fa ne bra na ye nka asam ne boko enti se de be me lawyer ma janfu a ye de suma o ma janfu a hello ye de suma ye fe won ma ye nya no o me o so ma ye nya no me pa so o me na ba bia enti me pa chon o tumi ama ne nkra ene no phone ba bia o ne network ni o ko forest ba bi kra yo o ko fa ni ya eni eto ne nkra se yesini diesini di o share program ni bibia wo mo important wo share ni phone so no won share ma no wo hunu di yesi se oba china ye hia no adwuma mu ha china ene ma janfu a enti se na se wo ye na adwen se asode mema sam ne ade a ye be che ne se mra ewo my Ghana se sei enipa bi no efa mra ne hwo mo sam ni nsem hunu efa wo mu hu ni biem ye de ne be fa mra opa wo mra na ye ne ntra senka enti sa ye be to an wo ho ye nya to an wo ho so de ne ye wanya ready eti ma je fu afa ye nkra ma na ma me okay ahaya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsem dwumadie no na wo se oburu wo no wo so de na wo yoye ensem be na akeka ye ka che ne yetie Pacho oburu mi de mi bonu dua wo bo ni se wo ka ba ko a enfensi ka ne nyina wo oburu mi no na mi bonu dua se me de mi nim se opema bomi eno wo she da fresh akwa ne pra na wo de afa akwa ne pra no so no abomi ena me ba enso so ma ni dinatem ena oba eminim de ga ne ka kire na ne bufu ye ani nti oba na bufu ma babo me na me friendsuo sa me kama anka asem boni bia nsuo dodo sen pa chonsuo ne ma kuma ya dia me pe wo nokure ne wo bon kan nyina pa chonsuo ma kuma aku 6 bobodi ni enko me pa cho me frɛ na na nyine susu na me frɛ akonodi ena me frɛ apepe ena me de ekrom wo nsuo mienu anu nso ye frɛ ba ko na na papramesu ye frɛ ba ko na na de sere na me de ka ho ena me de bonu dua ena de ne si ye pa cho me bonu dua wie ye no ena afa de omo asamre ma fo muso so no ma pata na wie ye no ena me bunyam saa me se me mayase was ayalo bi na meye na asamre ma akora no wo fa ne ko hospital was one fa me ko ba bia ena otwitwa asamre ma no so wo ye de okofie to okofie na
blood bi ho masin de onimu no ti masin de oginam so saa se ka ko frɛ doctor ni be ma na be wo me pane se de be ya metimi ayede ada to ko na 12 abokobo 1 intina hospital ho no na obia ni o matutum na masin ko penku e na one bla no de be sra me e na o motwetwe me e na masin so de me na e ma de enchi ade echi a na o de me ko hospital ampa so ade echi masin no o de me ko hospital wo na maka che masin se me de me ko a me kwa kwaji doctor report akọ police station na ma ase no so sere me a opa me chew nne ni kura mienu enso me ntimi na me mu sei eni misisi me ntimi ntena se me ntimi peja mensa enne me nwa keto di nsuo ma me ko dwale ye me ntimi anwale samana me dwale saa enu ntina me de ya we de wo hene kura na we de saponi kotwie wo hene na de saponi kotwie papa ba bia ye poncha na we de kwa saponi na oba ye ne yese wo na start atemdidie no pepa cho debi nyame na start atemdidie sister be ma ne ba hwa efie wa no wontumi me fiti preoccupation pepa cho debi o ne so ani di nkomo no ka che ne so ani se wo kan ne wantie ese akofa mali jata akofa mali jata enu na mso so ka che ne se akofa mali jata dey ntan oni se oni me wo ba ko no se me ye mali jata no bi ka che se me ye mali jata woni me wo ba ko no wa mma ko tena me baby na so anu de to so mienu na afi na obi aka che se me ye mali jata. Okay, mama reading message when you come. I say, Maa Akos, the lady is speaking the truth. And in-law, no, so said ye, oba ni si shasi ya kwa pimi so oba fie woni nyina ne sana ye maame jamfo anso ka no pepepepepepepe entino omo mienu nyina no obi a respect ne yonko de asi no ye nhwe se abrantie no ebehwe ababai hospital ama ne ho atumi ato no obi si Maa Akos e wo se omme so ma ne de yetumi eche ne papa nyambara sempa e na wadie no was Maa Akos, we love your program and we know you people are the problem solver, but the insulting of your people me pacho munya isa de no me person na ka usa de mai munya isa de no na bible kuraka etinia odi ye ni wo utsabia so nsabia nyado enipa dasani enipa ebetumi de se ya ye no yonko enipa na so ye nipa na mimi sabu anu aden no matter what ye nye basa enti me pacho wo de waka no eye me de pa na ne wo kan de memfa bible kraka wo se yemfa de wan se kwase are yemfa man se wo se Ghana ye ko de play na mo me nya kataso bo mu aso no na ekum yen no eno na ekum yen no wo se Maa Akos from Kasua New Market. This man is very wicked pa we are very wicked pa Maa Akos, the in-law should deal with him pa, the law should deal with him. Okay, or no so a message is no na be me we dey tref you say Pacho me ne tonight e ko 5 years 5 years what na che Pacho ko 5 years we your ho ade Pacho debi okotu utinsa Pacho debi one fashion up malija tatena I no ne 5 years marija tatena sa 5 years you can say apata shikran fa bi nko hu abusuafo Pacho debi wo shia no no de no ko kire wa abusua o ma me no papa abusua obi anim no Pacho debi 5 years Pacha mkase mienko so onyanya bi onisika mkase mienko so onisika wo ko yi na ni ma kire wo no mo se wo ne wo netie no bibisi a 5 years Pacha wenye skada enne me hu gunsu gunkra omo bebusa now 5 years won fa won no so nti won so wansu anya asasa branch wenye serious awobi a wodo wo mimi adana me ka kire na na yire se mimi kunu wo dinka kura wo fie wanse enyame na me man direction ko no na hwehwe efie wo ko ye kura ansa ma man direction okobi se bisai ni peso jama ni peso jam enu wodi nkai abu ai ni hu ya na wa ne ne se no matwitwa pictures dey abeto Facebook ma feature in-laws na se ba dey we me mpere kura ma yende ansa kura na medwe ne ho enti no woni be matna me yenko fie ne me yenko won ka so nko ye ho ade o de won fa nani nko hwe abusua 5 good years bibia ma utrim Pacho na me ka kire no so me kan onfa na adwen ma me onfa na adwen ma na ada so si ho enti na ne te dan ba kum 5 years no Pacho de me te dan ba kum 3 years we hu se sa ba no ba ho o sabe oba ne ba onde na me na wo panyin no oba ne bete akola
ketwa no ema no sa be na busa no se o se enye no kore na oba no o kunu ko handa man afede ye de ne be wie sei wa ankasa eti sa ba na no da so ne tie sese no ono ne ye oba na one na wo ba ko dada no na che se wo hia ne nyina no ne ba ne wo ho dada na no kore no wanye de wanka no kore na nkyere me ese me nyema nyina so gudan ni oba no so de ne dia begufa unso e bia ba mari jata mpa onye mari jata se bia oba no kra na bia bibi wo oba ne hunti na wantumi one befa wo ba do hwe ye na chese nke oba ne mpoye na so nyina se wo se ma wo kasa na busha for ya apoto bibire na wo si de ko kan asem me de man ka meka asem kwa ma mpa cho mi ntimi ko kan kire makuma mi ntimi ko kasa asem ne kire makuma apoto bibire for na se ne sei omo afin omo efin onso oba woni ne hu ne uba ne fi apoto bibre green ya Brian Timothy ebusu afo ne hu ofi meba na ye ne na bedin komo bebre ye ni one scientific clinic akache ene ye conductor ne monie wase womb and penis repairer na je se wo yafru no no wa wodie ne mo no entumi ngo ba na se wo be ma no entimi ngo ba emu amra wase bra wo be repair dia ma ho enu nti doctor ne mo no ajo se the womb and penis repairer na je say yakwa ne musa eye doctor ni moni wa scientific clinic no bomba dia na bra awo na ye de adiama wo awo ye mako media maker o mese bia wanantia na so awo na ma de meka chewo ne senya gidie ba akopɛ ewo doctor ni momu ni wat se wokɔ na se wanya bia na che se e bia saa na nya me bo me saa pepepe na tie because ono de ya doma kyede nya me de ama no wa ye bi ama me hunu minim obi a oba me pa na obre ya ye nro ni bia na nya ye Dr. Nimo ni what ena ebua mia enei enipa krono esre enu nti hyene so na ebra ovarian cyst fibroid vagina tightening obema ninya kase infection kidney enum hepatitis ABC cancer diabetes stroke hypertension typhoid ulcer ni yade akiri brabo na ye ya me say wo mo hwe wadi die mu nyina bompa ye nyina de ma wo na de be na apa bie mu me se eye awo a Dr. Nimo ni what Wadi no ha dance am me kra no wo se da na me no kase ye be ko honom me de mani ahu bi mani ko twa we se wa be se me hune santem a na che 40 ye be wie ye nyina ye hu bi ye di ho dance o pa wo a bomodia na o kumasi atonso na akwa junction woni adanse rubber hwe ne mu na emum ne nye kumasefo nko na wo se hunu Dr. Nimo na emum no wo abrochire regions mu ba bia wo bia wo ho ayede yade amakan hawa bomodia na wo de frɛ no it was 0244 08 76 87 0244 08 76 87 and now 0279 08 76 87 0279 08 76 87 obviously please I know the guy is too arrogant. Okay, Marco, you must arrest the guy. He is wicked. I say good afternoon, Maa Akos. I really love your program. That man, okay, Mama Nkai will say, that man deserves to be in jail. Jail crime will deserve it. Say one question. Did the attempt obaje? Was say I'm Clinton. The woman too is wicked. Okay, Mama say woman no can wicked. You people, you don't know woman. Me pachu. Oh, you wicked, you know. Or the adroko go aduani mani di yana. Oba na no de anu so obeya wo ye wona wuntumi no de nyame de ma yen for good afternoon Mama ko ba men kan che wo ba bia se ko na koye bema no correct fani de ma bema wo de wo koye no na onye bema o want to boase se mepie agyawo a obebo to se de ome abro koni a wo de si hey o say good afternoon Mama Akos, this man should be punished, arrest the man. Obisi forgive me pacho forgive no de se momi yanton twene nana yire mama yan kwae na yanton de kakra ja light travel and to
mama eno de makacho me se akwantu ho nsem nyina fa kodan wo mo mama obi wo ho no so ope ba bia koye adwuma Dubai ehefa ehe honom kwa de no an se wo ko honom no maya ma Canada US ehefa biem na apese okọ obeso okosua de opeso okoye adwuma eno an se wo ko honom no do Jala travel and tour so na bomodi anako yanyi wusika ni na emom no yede ubetu kwan I believe I can fly when so beti wo no na kinkan Canada USA Israel na wo ba bia pese okobia na ukoye yanyi wusika ni kura ye wokumase stress atonso high stress high tension kumase stress high tension and cry is legon and na yebutuo Frayan ewo 0249 198 615 615 mame ka for grofine mojadro emfa emma na grofa ye mojadro papa wono mu awutumi didi wono mu awutumi da wonan no se yetititi ni na beko wokọ fichire na sensisi so yie wo ba fichi kro timi ko fa yawo e de bre no etimi twa bia wo etumi ma ebikura enwo kra na grofine na mpanifo e de afa fidie mahunu se ye mojadro papa ya ene ya gi awos bebro ba miensa ni nyina ne se grofine eye mojadro ti ya kacho se konokoto grofine ani ye how ye de ye ne akase ye koko e na aye grofine awos grofine age e kire se edre ye dro manum bi de wenum bibia no egusu di ho danse enti na me se wo kwa sade ye na ho adenti ento grofine ba ko ntomienu na emom no se onya nkoto anum anase nkoto adu a fasisi ho ebi ebesa wo beko no na ebi nsan ema market ne wani afekere wo ho eno nti komisi e ba kwale na ashtam smart e bo boase fedimens apedam pure live chemical ne e ba shop wono mo so a ema rede eye feye pa ema wunyini kama bema eno no mo nya hoden bo adwuma na ubenya be so heba ne fama so mo ye cars no enye na enenam ena ebo grofine mojadro papa uhuna gina ne tobi fra Dr. grofine sisia e was 0244 59 65 32 na Emma wonsa enka grofine mojadro no ebi now ma mensan emra wosubiem wo ma wudi nkan wo wonom mienu no ba ku wo opapa ho ba ku wo o maame ho ba ku wen omo mienu nyina wen ba jo mo papa ho omo mienu nyina wo papa ho good ena woni omei abawu mienu peninu wo o maame ho o de kitwa no so asan koma omei me pacho wote ho ye den me pacho man fa an koma so woni ni nteno yo fa nya den se me den kwa se obekọ ne papa ho obekọ dante woni ne papa ye kwa me ne ye ko wi na se fama eno de ye waka matiase na me kira se okọ anya na papa ka so okotwire ni din kura wo ho no pacho wode ni ko wi no ka che me se akwa ni be kan ho de a o ka so merim de na to school mo dan kwa me obetwire ni din wo na me su yo no de se de okotena ho yo no de se okotena ho pe adwuma ye yo wate wo she o me adwuma be na wo ye pacho na me to 87.9 Kumasi ena wo jaye pacho jensi na wo jaye bitu kotena ho wi no ase me ka sa ka se me de eno kan ho a ena utu kwatena hene utu kwatena nyina susu no anyina susu kwatena hwan so me pacho me kwatena o me no so na de etra be ma so ye nya adwuma me pacho me kwatena ho no ena o ka she me se na sa ta na me ba be ma na otoso mienu na me mfa ne nkoi nti me ba be ma ne be yare na me ne ne wakran kwam de ne ko o me ho ena akra ne be yare ena me discan ko hwe ne hospital na me frɛ ne papa se ne papa mra no me first ka che me se wan so ma me se akra na me de ne ko sa wale na se ka che me se me mfa ne ba ne ansa akra na nya 6 years okase me mfa akra ne me ma mfa na mame de wo keka ne mame enye excuse a chere se wo kotena o me ho no menye adwuma nti se scan dem me pacho se scan sign sign obi e wo kotena be ma ho na wono babua wo hwemu no wo dwetire na akodi ye de benye no na me kodi yo me de hwe sa me bana no yare no papa we na sa te no papa na akoma fa no so fronti na wontena fie kola na otimi de dwetire nyina na se adwuma nka wo ya de free mu ba no ne ya de hwe obi me no me ne tena ye no me ne wo akwa ma miska sa me fanton samna na me ton samna so akwa ne yale na ofre na eno a woni ska na ofre na 87.9 Kumasi internet na ncha ye de wanye ho ade now obehunu wo no na abo homoden eto wo bo de kama wutu ba bie
ene wo be fa be ma no wo be fa ne so obeboa na so aboa no enti se wona wo koboa wo ho de na edie na keke ti na ma wo kodi wo me achi ana ka kire me de edie nti akodi wo me achi mami ho me pa cho de me edie na keke na mami nti akodi na chi mami kodi na chi edie nti a enti me pa cho de nti mami kodi na chi se me hu na o ka kire me se woni yere enti woni me betana ena mami di na chi ade na be me bia me ka kire so woni yere no betranda 87.9 Kumasi no wo jai wo kunu ba ko na akomfa no be me bia se wo peda aware pa de me nware bi enti si den wo me no te ase ma se me nso ne nhwe na be me bia ba ma akoma be ye mbasa basa wono de wontimi nye de enya me bisa no de bisa o ye exam na so ye won so ne hwe enti den wan ka jem se ne se wonni yire na me nso hwe de akọ ne koye me ho ade 5 years pa cho ho de me mistake man kasa asem na nche wan kan kire no wanya fie sen wo 25 years nti wanyi ne nko aba sen a wani abre wo ho afekire wo ho pa wade ya wo kwa kan be ma wo ko e wan fa bi ade ne wo me de kan wa bra bo ho ma ye hu no 5 years ade special no de kan wa bra bo pa cho de kan wa bra bo ma ye enkwala ne mi japade a wonya ye no na mark ya wadi agya wo no ene wadi gya wo ede na wonya ye 2 me de meka ne say ase 1 on pebre e ma no mo me nkasa nkire mo se wo bo ho modi a be ma obebu se wo mo ho modi a be ma mu because wo ba betra be ma so anopa awia anwumre anadwo obekọ beba na wusi ho no abehwe anim omu enti wo kọ ye go ton board yo mo me ehunu se me ton me board ye wo sori a wo kọ wudwa wo be kan wusika de abo aboso ano wo be jai wo ho na wo tene so obuo be ne wom enti na wo so san kọ back no kọ fa se ne yire dada o se ne pranda da o na time nso a woni ne tie no ne nua sakina ene ne busuafo aka wo ne ho ne papa waase ya no ope waase obi etumi enyi ho ama wo se ome wo eyire wo ho Akoma FM 87.9 area mu ho utina ho 2 years as 3 years obi etumi aka nche se ome wo ba wo ho me pa cho ekire ya na me ankasa me de me hu omo se de we a wo sitie no wanhwe wo ka asam che na me ko bom de na me ka che sister abena na me nim sa wo ka che man ka me modi na sister bi na me ko hu na friend sister abena wona na ye menwonko na o ma me mpie enko ba bia me pia bia na me ko tade na masan aba wajan kura we wo ho ba ko wo ma me abre wo no woni bidie wajan ba ko ama no sika se na ya wo de ko ma me so won fa hwe no akura no wajan ba ko ama me mienu aka wo mo papa ho ba ko aka wo ho so odi akoma ome na me de ye mehie ba ko e wo ho ne se wo san ko ya wo si atade e hye me ba ne nye wo a wo de wade atumi ahwe ni ya ma wo ba no wo ho no wo su se de bia ho so be ko ne papa ho nka ma me fo de esi den na akra no wo ho no so be ko papa ho ka kire me unya time ma no e pa cho unya time man me kwa me ho na me wo no na me ni sister bi na ye choba adwuma na sister ne so wo yale sister ne jai adwuma no ena ma me nya sa akonya ne se me se ko ye adwuma oba from madam ne ka se manti bia 6 million ena me se me ene se me ko ye na akwa ne unya time ma wo ba no a enka wo nsusu wo be ko papa wo bi ko nkura ben wo mo ma me bebreche wo papa ena wo sai ko jai no na wo wentimi ahwe wa de na wukunu ne ba ne betimi ahwe se me kwa na ne ho aye fi ena me kwata mo no ena me kwadware no ena me kwaji atade hye entu wo ba no wo te ho no da krokro ni wa akra ne hye trousers ya wan hye top da pacho de bia me dwan na pa ne mesiesie no ne se da krokro ni wa wo ba no hye nika wan hye top da ana da krokro ni wa wo ba ne na ho ye fi da no me no me bo ha let me tell you nia wo ye nyameka o me abro we prepra enye so o ye obasa but you have your own fault wo menyina what won mo apete enti de bia wo po freedom but won so a one me hu say with seriousness we adwuma me hu in 25 years me hu say we serious say wo pe bi edwa na bibia ye e na wo nkura na wo de we yakoma de bia po freedom then bo ho ban na tena ba bi ukodi amanyem
na sebe ya de bia benya freedom because apart from oma bura wa buruwe wo own fault e wo doctor nti eno de fault ne de wo akosiesie 25 years wo sign na ho kwa wo be 25 years wo 4 wo be sign akwa fa be ma foforo nti wo mistakes e wo ho no se wo show ho na mpa wo ye marijata so show ho na mpa o mesi wo no monsa mpa bia wo no monsa wo camera nti wo no monsa mpa akwa kwase sasu kwa pa adwumaye ye serious e fa ma ho na be memo se wo me ya bro wo ne de no de obenya ne punishment wo de no kwa ne kwa ye ho aduro na be ma foforo be ba be fa wo no matimi atena ma na ye fe aha ya Akoma 87.9 FM oba ni aka ne se de sitie na akire wo bu mani chie wo mu mani chie manya ka wie doctor 87.9 Kumasi doctor mo ha wie yi me do so me nuaba na pom te san de ampo nyankropa da ro ma he papa ye da nyame ase doc e wie family remo yo me nuaba me da se ma me nchi awahwefo ene watifo nyina titiri omo hwe e wo Onua TV Rabi 1 TV NFA Osei Chrome TV minu aba ene day many age too much as an say o ye dro na edro no adechi adese nyina ekoye adanse enko a e basa na wonnam a no aye homodwe say uchem ye kase eh doctor we won ye Dawood jawajo no nim de bia obi bisa me say Dawood ti e a obufu ana almost ya obufu obi za ya me bufu ana me bufu da because me na ma de bia e de obi be ya ma me ni age say no akunkon say chamfo odin birthday na imagine say wonnam na wani na wo ho so na obi kura ne ba na odi na be ball kon ho say je wona e de na chance e jawajo obi apa wo for 30 good years onya na wa ba wonchen o na wa ma na duro ba ko pese woman once a ko e na wa ko nyisan ya no na mo na ma na wa hia no de kakra na mo bo e de na chance abi na adanse no free mi ankasa sabi ye say ya dam ye de start free vie Dawood heba Mr. You want some me video mu a enkura duro ni bi say da dabi but then me de duro ni bi aba ye ntina me de aba mani age eduro hu too much se manye duro yi a nka mente me ho ase da dabi da and then 3 days me pon adwuma na me frufie a me frɛ adwuma ma me kofie na me ye duru fie na me hu se ase awo start de me na me ho start wo so nti na me ne obi kasa wo phone so no bi sam say ase kasa na kasa 87.9 Kumasi na me say me hu de me sisi a what you go 87.9 nti na ya ye den ho na me ka chen say twen na me nom Dawood heba Mr. Answer me fa aduro mi nua ba onim me bie so a me nom ni ti no ni enu pese se me be wura ha be 5 minutes na mfifra start say teme me nu fie mpa keka ni wura ho no na say me to ho na me dai me ti me ne no ano no eko Dawood heba Mr. no ye so powerful say na etie kane obi wo ho a se onya malaria okọ ekoto enuro ahodo bebre na oto aduro na jise onom ebi wo ho a 87.9 du ansa na ne ho ato no obi wo kra na otimi nom aduro na ma ne dam ase ho na on twa bottles but still ano enko okolaba de omuka kire ne se yare na ba fom kakra but aduro we Dawood heba Mr. yato ne din sahwini na aduro ne de se obi enya atridi malaria ne bia de odi kan call lab ne ye ka kire ne se yare mo wani bi onimoje mu a onom atre mienu anopa mienu awia mienu anwumre da etoso nansa no mi ankasa Dawood me ma ne kwan se onsan ko lab bi okoye no na onko hwe se emoa no da se woni moje mu ana na ho no so mo koye test etoso mienu na yo me ka kire ne se yade emoa ni nyina wu afri ne moje mu nim ko na mom omo nka se abrase sana Dawood heba Mr. Ene uto one bottle say ya hu uto ne say ya unnum nwie na ho ato because onum adro ne 3 days ubetimi akola lab bi akotest e be ka kire say malaria no afiri moje na mom se o test na se afiri moje mu a adro no siesie wo nipadua no e ma utimi didi kama nti e wo se wonnum eto aso na asie tu na ne nyina esa Dawood heba Mr. Obi ni titimi pai ne sa ohu adekro
baby obeko bia yesi edutuo enso enye edutuo e malaria obi wo ho a odidi kakra na ye ne se onfe onama na nani so ye ne tum ase asase na onam so no asase na etwa no ho obi wa so ohun se asa amena bi da nanim a wokoto amena nim nanum nyina ye no nwono na aposo nyina ye ne se gro onka na Akoma nto ne yem onkoto Dawood Herbal Mixture Dawood Herbal Mixture sahwini na duro no on de onom atre mienu anopa mienu awia mienu anwumre enru anwumre no de na ohunu woni nipadua nim nyina abo nsa ateko eno nkyere se ne ho ato no onom nto aso nansa kire opa hospital lab bi ben bia no onko hwe se yade mowa no edaso woni moje mu anase ekwa ana Dawood Herbal Mixture na me se mitu mira na machire esie obi a o hwe yen de otie yen ewo Akoma FM baby e ton aduro o man Ghana mu bia no o de okwa so pe Dawood Herbal Mixture Dawood Herbal Mixture afi yenko Dawood ointment and Dawood 360 capsules on se mi wura ha no na me nashmel na me sere na o de se de Asia me video bi a me send man no Akoma FM 87.9 Kumasi em se voice no na yenya ne ye na asem no nyina ene se abrantie bi a waye adwuma ewo me hospital ho pen na watu kwan a sisi ano Dubai ena odi ne dwuma na oyare no na esese omoye no surgery operation ewo Dubai hospital no omode ne kwato ya omoye ne surgery no after surgery no omode ne kwato ward na ward ne wo nurses a omo attend to patient no na nurse ni ba akoba ebroni o obaye no ena o ka kire ne sa video no ehun on the daso no Dubai hospital na order no 87.9 oye Indian yeah but ba kono nurse ni oba ni de oye broni fita nurse ni no ba se oba be hwe no na okura Dawood ointment nurse ni no okura Dawood ointment em say brain into video no ba ko wa ha e wo say o de e be san de no atoso ni ya show Dawood ointment no yen enti brane behwe bi na wenye foni enti obisa ne se na adro we nso na nurse ni broni ni be ka kire ne se Ghana ni bi e be da hospital ko na ni bia ba ko ba be sra no no de Dawood ointment ne miensa bae na ne sisi na o maye no operation enti e wo se nka odi 3 weeks e wo hospital ho ansa na o mayi na ma na kofie wo ba ji edi se o de Dawood ointment no sra no Andrew na wotwe na patient ni mi sorry every bed no so nante ward ho nante hospital ho ena e ba say de bi adu ni de ye nti omu yi no 1 week no de bre na anso kra ena bre na anso ena omu yi no nti broni nurse no say de bi aduro we de magibi ena oje baako na baako no oje ye no ono so ne ba full stairs wo fie na akora no ehwe Akoma ena ne nan 87.9 ko se adechi na akora na hu na akora ni su ena otibi anwade a wahu aduro no muti no otibi ye ne ba ne nan so o se be 30 minutes e ko wa na ade na twetwe edu anumre no na ne nyina ko Dr. Yemfia number no ntudwa sisi ya 0244 88 64 37 0244 88 64 37 unim ena de wahunti ayesa no ena odi eduro no ekoma Bismarck we friend Bismarck on so kra Dawood voice for 87.9 ena odi ointment no ekoma ne se de Ghana ni beda ho aye no na de ayama ono so ne ban nti no onye se eduro we na on fa sra na ogidie se obesori ena so baby aye eduro we me no ma aye adwuma pen eduro aye adwuma se me ni ade bi papa ade ne yake bayo broni nurse ye de aye no age atu na wote Ghana ha na so nkoto Dawood ointment dia ene ye wa wujejeje obi yakwaye no operation e was South Africa ne sisi ye ne ya omo ye operation ni wi omo de ne ba Ghana no stila no sisi no enai ontimi ntene ne mu ena obi kwa akosra no ena oka kire ne se Dawood 360 capsules ne Dawood ointment eye pa anti ebe ya on tobi
no so no operation o ma ye ka wa bo nyina na ho nto no na Dawood ointment ne capsules de be den amanako no so koto bi na be ko e no no a suma no ma ne koto Dawood ointment mienu Dawood 360 capsules mienu e de bre no wo be je di say after 3 days na ma ameni mu atene nansa na ma ameni mu atene and na also your ambassador of Dawood ointment ne capsules okay nti se obi sisi ye ne ya bre ne ye didi djuma se wo sisi ne ya o ya se wo kutodwe na ahono bi o akutodwe no achia ya mfanwo wo de Dawood ointment twisua no anom 360 capsules no baby e ton aduro bia wo de wo also pe Dawood ointment Dawood 360 capsules. My number the last one is 0244 88 64 37 0244 88 64 37 and a 020 168 17 that's it. Yami sharp papa doctor na onsa enka enro powerful yi ebi na onso enya dance the guy he is my classmate. He is fucking, I know him. He takes drugs. Okay, will be message here or also at the abanono. Or say I'm Esther from Cape and I would like to number na me the two janofra ubanya eni akasa. This man is not to be spare kra. He has to be punished because he first fool and cheats the lady. Yeah, no kwasem ofulino ochitino and on apesoka. Good afternoon, mama. My name is Sana from Lakeside. It's Lakeside Estate, Accra. Please, I think you are not being fair to the elderly woman. Deal with his son. Okay. May I say also message? No. About Pamela more heavy. Yeah, and I'm going to say, yeah, then Yamia say, Wooding. But you're from Atakosia. Atakosia. Present say. And I will present, madam. Atakosia, we are offering a buy. One patch of me for a Greek in a buy. Okay, young quay. Me pacho ewie de eyeboko mene ablantie bi ewoba na eba ni pie mo no boy no emfi mi biem akra no so anyini me maame na ne so masene me hwe akra maame na frim ama ese bibia ba beda me so Akoma FM 87.9 Kumasi school do obedie bibia eda me so sise nso ne memu nkoye e maame ana mene ne kasai mene na aka bia entiase enye adwuma ana mesime de bedamo na maka bia mame. Okay, afeni e ba bedomo sokoni ahwedi enti a wone ne wo ba na ose onhwe no quick credit investment na make am for ediama wo quick credit say ahia bia wo hia sika dia yo business ya na ana wo business ne bi na so hia sika na wo dia kyerkyere wo mpewa emu kyese wo dia kyerɛ wadwuma no mu wo ya aban anase ankrankra adwuma ye ne nei wo so pesika edia sorte things out aha so on say the sika no pepe emergency working loan and also quick credit to say one we quick gawuta ganama chana jo brana baje bosi ani bifa kwa yadwuma media mechanic say ya na mechanic say ma manu na be ma ne hwa akoda no na kwana kwaje quick credit loan ni bi wo kwaje pe no abomodin ade akofa ne ma ne yeto pa na wakoton anye bia no nyame bebo ama benya kakra wa wo de betwitwa ho se de be ya mema no embrofo mo so bebrebe isusu bia nimu ana be ye deposit ansa woni account so say fa bibia mesia nan oba ya quick credit na enema 1 2 3 bia omaje na afa o mabisa wonsam ni ya discount na ma kwa ba bi ya bosia enti fa nkogoro medama se oba emegiscan mfa nkoma ba me bi ni na echina nko wo ho nko kyere obaji afa kwa yadwuma woni mre na esomra fa so ma watimi anya bi e de atua woka wanya bi nso de atwitwa ho eno nti bomode na fra yen e wo 0302 200390 0302 200390 na 0596 920833 0596 920833 yehwa ya homra sesia ne ba ya ne atakosua abeto aso seja ana oba ho no behu me ana na masata ni mikura nkura mienu na mi bisa se papa ma wo anso me ma no mo papa ho be ma no akom na afa no nso me mpa akom enti na be ma no me nene nye dai enti obiem ana so yo so nere wa wo baako na me no tenaye ti ebedu se me kura mi firi kuro so no mankra me maame mankra me papa enna me koye koduru tepa anyine soso enna me nene te ho
Timine te wana ye de wo baako. Timine wo baako no. Ewo ma na da bia wo se ne ba maame. Oni ge na wo baako ti ge ne ba bajisika na ge ne nyim. Na mse na ge ye onyim osian. Wawale na msu wawale dia mate 87.9 kuma. Nti misamba no na no wa me ko bi na ge ni ho. Na che se ge na 12 yo. Na msa se na se no. Ebi wo ya we se me ba me hu se ebi ba ebi no so. Ni kunu akọ ha da ma no e wo bonkrom one ne te. Na msu yo. Nti emu wana na mso menyam me ba ya e friend Vanessa 2 months. Nti mo wana ne phone bele na se dey phone dey me fa ko no ada na me fa ko yi. Nti me fa ko me tia se awa kan wi na ye de ne ko anyi susu hospital mu ho. Mankasa ana me ye di ndeso di na me kate kon na me sade phone to te me di phone to wo nyina still na no mo da so fra nti ade chinye no na musa ne senti wo yire ana wan kan kire me na afi de betumi gan de nyinsen no oni gan ni jana gan ko na gan de nyinsen ye dey e baaye nti gan de nyinsen baaye na sorry for count me ka se wonje nti obeje to de minto mboase na msuyo na mde wo me baba ya panyin me wo me baba ya panyin na any 6 months mpo na me sa anyim be me no ka che me se me nko 87.9 ma me mu ho ewo akurase na me nko wona ba ko ni sha oka enso me gitum se ye no kra se ba ko no o sha me nya obi ama no so mu edi enti na wona bema ebewo bema no ye fa ne sen Obed Mafo Obed free hene te hene me ba cho emra me hu no de ne nyina ye free kro ba ko a ye friend manso ni panchemia e ho na nyina ye free nti ona me ne she abrabo na se enti to aso e ye wo ye no na me ni nyina wo kra na so mto no Akoma FM 87.9 kuma na ho na o kira de o manso anto krom nti e ho na me de menim so o kira de basisie ya menele ntam no etiye na maintaining kabim de be oda so manso na menim kropoti ya owo so enti me maame ana na so memu me faza akra na ye wo no no wo hwe be 3 months pe ana na nisikaba efefiri okono nisika bi ansi ho no mu biom me maame ana so memu a me so me de me ye adwuma kakra okumase ya na me de ko na me de akwakoboa maame no ana maame ni free mu nti maame ni free mu na yese enema mo odi Akoma FM 87.9 kakra menya no ese me tibi nso disie na ye dan ka so a me de akwa kotua nti me ana me ye bibia sisi enema so mu ayedi ye kan say Obed Mafo ekoye no mu bejaye ya na me ba try edi na ma mu jaye nti ama ye jaye no na ono ne maame side empre so ana me so empre so sa won ne betina adentia according to Penfo no mo see eyabusuya ware oh enti omo mayentem eti ebusuafo ni ame ya nware na wa ya wodian ne wodian no no omo kire mu kire ma ko sisen okay de omo kire mu ameti ne se omo si me mame 87.9 kuma one boy ne ma papa ana wo ye enti na yese o mame first born mpatran tese one boy ne papa let's say we no mpatran we have brother no mpatran but man share mo hoda mpatran da bi na wo share no wa fa na nkwachi awo mame ma fa na nkwachi na de nti so a ama eno no de na yisa ya de omo se asi atwam nti mikra no na enkra no nsu ni ho no mo omo frim enti mikra enkra na wo mo ne Obed papa o mame no Obed papa wo ye no omo firi mu Akoma FM 87.9 kuma ana me so menen no etwempran ma fa na nkokopim se nyinsen ba ya ansa na me maame mu hu nti me maame asem okase ma ha no nti maame hu Obed na okase ma ha no aha nti me wurie ye no na gise wonchu kakra de chance ya de chen abe ma na ebusuamu di complain ba na me so me side ni asu di bi ko na eja ye ntam de tie ye ntam tie na se obehwe ne ba no ono so nhwa akora no ese minim ba bi kura poti a wo ma so me patran a wo kira de eno nti ana eja me de abranti Akoma FM 87.9 kuma at least wo kira de kakra bi a me ka se wo de fa ni so
ba wo de kakra bia obenya no e de aba no fabra ana fabia boa me ne nyina ye hwa akra wo ye me ba mintimi mpone ma wo say wo nko ahwa akra no se na wo di bi ba me so me di kakra e be boa because me ana me no aduane ma ne di enumere me ana me yi skama no amodi ko school hu bibia me ana me tua enti ene mama kwa akoye di ama me akra ne nyamfie say pacho onye 16 years 16 years pacho obedi nim ne ba pacho wonim ne pa ohun ne fie say ni ohun ne de be 3 years beba. Oh, okay. Pacho tama na me mama yare wo kra na so na akra ne wo hono mo Akoma FM 87.9 Kumasi be 3 years and since when obedi sika ma akra ne hoda o me pacho ni sika de ebi ni sika ma akra no de ache pa ache me be tisi abulu be 15 years na de ohun ni 3 years no ameniska de pacho da ohun ni 3 years ago pacho da bi then ohun no ameniska okay na akra ne hono mo ana mija akra no ho na akra no me maame hono mo enti mija akra no hono mo atu kwan tina akra no me maame hono mo enti no that time na boy no ba ekrom hono mo enti na ne bla ba ko eye obede ne bla panyin wono na oba be hwa akra no enti sometimes akra na sama me ba akra na ma no ba Akoma FM 87.9 Kumasi papa ni hu na otima no 3 cd ana 2 cd said jefa ko school ono so de man enso no enti one no han ho nkwa ne papa ne ho biem enko kan che se da me peska enti bibia ko ye me maame ne ye ka akire ono se ye be man enti ono na ne boa akra no enkakra se me face kan komana na that time so me maame yare da hon mo stroke enti ono na ne diska edeba ono na diska deba enti sisi ana maame ne free mo no na makwa ko se na enye yize because na nyina ye menko a ana me bossa aka no enti maame ni wono mo no de maame ka se ni mamu nye de maame a me yoba min tifie se mi so da na mada 87.9 Kumasi me pum su bia se ka na be ye kese akra ne ko GSS1 enti e kada me so a ade chen o me to school o me ye wei ene ma akra na request ni me kra no ano odin e ma me oba na be ma pacho be ma enti me ba ha no mo emre bi atwam kakra e de betu monim mo ye se me nkona mna nti kodu fe na me friend say se ne a on fi akra no me susu me nkwama ye bia mable enti me de me da asem no akọ radio station nti mlele du a on be friend no enti what is asem no ana odi 100 cedis etu eseni mi mobile we phone so how many months now Akoma FM 87.9 Kumasi so this can buy no odi to aso ba be mpre no ana me ba ha no na me ba be bo manager man yese be ma no efe die me be kan asasam no kire no nti me hu so diska abanti manager yese ne ye nhwe no kakra ye hu ti efe ho no me frɛ no krampa utwa kire no ono so atwa kire se de me ma na gisa oka chom se wo de call radio station asan ya hwe ma minimum me ma kura before wo ba me share ome wan obed na ome no kura no we me share to the sense na nu za ne din asa ka me no maka wo be share obed na wo ba ho me ba cho de na o mo da 87.9 Kumasi after ono no wasan ya wo foforo me ba try wono no ma wo foforo aka no ho wo share be ma foforo wo da so ne te me ba cho de won so asem wo ho because me say me ma ne yetu me ba try okay tweme by kakra ye beto aso why okay ye kowa mesha na me kan fo de amawo kowa mesha ye mesha papa woni we say asojafo bi woni padua ne mu a ekotia yade na asojafo yi wonom ho ye meresa no a esa na yade no efoforo wonom na yade ne tietia wonom so eno ntubo so abrebia no wota yade wota yade se Ghana so dia ko ye wota yade so dia ene na wonua ubedi koma chepa because yade bia won kwa adwuma ti wo so wunya ko wa mesha na nonom na etumi ma wa hoden pa ya ubetumi asode akwa adwuma brebia ma won sa akwa no I say dia aka wiase ano no obe de shedi kakra bedie ene ne dia aka ina adijan yo ni nyina ra ya adijan enti bomodi ama won sa ka ko wa mesha ne bi na nonom abrebia hoden kyerkyere mu kama na onso watumi akeka ho kakra na eyedro okwa eyedro pharmacy ne chemical shop bia mo benya ko wa na onso kwa research and manufacturing company limited wono na de adro yi wode aba edwaso na na yere so obi wo ogwa
Ogwa Cape Coast no Opebia on first 0244 72 66 11 0244 72 66 11 and crying first 0249 756 133 0249 756 133 and Akoma say first 0249 771 461 0249 771 461. Hello, Pastor Julius. Hello, Marco. The man I'm more heavy. Baby, I will call there. I'm the Marco. I will call but an answer. Yamia to me, where your pa, the Akan, the DCC. And the Obey, Yania, and Wapro Yania, must say, no, just young quay. That's right. Yes, Akoma FM 87.9 Kumasi. Na ho pa so ba be si ya bro ama se mu jati ta de na tu ho se bi de bia na video na kata na no den na on say me de bia na kata na one person I am not against the authority because no matter the situation oba bi ensan kana na oba nso akese ka dia ko de bi so obi na kata e man van san kana it is personal because of some of these issues you know I don't think that idea now you can focus about it because the situation now about here any more them abuna when consider about it na ba 87.9 a brand TV abura ba you ma the question is I think as a say chimo we will be make a free party DM Akoma DM because them and there at least how abura obu say you can na so kwa na obana your woman ma you don't beat a woman to this state. Abu so do. Now, me ma me give for your say. Me ma me my society na me can cut out Winchester your society say in a sense say. Ma so say amane kwa to be a Akoma 87.9 you feel man. I said that you do to say instead of saying you better confront the brother where you want you some tough word you be chat and you social media WhatsApp after say I said to Kwana na amano and when me do take chat first I'm going to be able to chat and that's what also sister you be to here and common for this let me preach what share you be with me that about the job I am I'm a seven them pardon please I'm a say we say the name 87 internally ma internally to make a quick because a boy was doing about I don't know if you are na Ghana they did na come say what the leaders say to me see am you who was so because anything nanka ye kriya nanka central police station fall and ye kan nanka police station fall and ye kan nanka be for ma nka abanti anajiya nko beda sabe ni bina ho e ba sa de o tiya on so bi to transform no on so nko be se ni na so ye ka abanti ko ko be dia tete then a police for na e de abone for no mo any economy be ba ma mesre ma me nso nkan no wa mo situation ni e ni se di be no ade nso so atu se le ba na nya de ho de wa ya de me bona ba so wa ji me no kore atu se le ba na nya de ni aya de be me nso abusia sen and consent ya asemo ba ya cha from kan sa de sata ya ni pa e se onya na sunji de na mesre se o tine nya me adoma abusia ni na mara ma me nso ba na mara ni ni sin ko yo sibi ni ka se ni ama ye entenye na abaya no kwandi ebe fa so be na ma san ko twa ma so na we be ni ya na wa hye no na ye so abaya no necessary steps bi a ese ye manufacturing ye beboa no e futu no manufacturing me da so me da se papa Pastor Julius so for kokko no ono na otene nka no na naire mama edu se ya no ahun se ade na ye ka me ababa we mama e futu na ode ma no won say
se unsa de bia unsa hye wodemri fam a se ya na beba na memfo so se be ma no abo no na enso so no mama adwuma a onye no be ma ne value no onye adwuma onko wo se na oton bode Akoma FM 87.9 enti hono na mebusa se hono na onya ba bia nkoto bode ni bi nton ana apart from bode no se adwuma foforo bia ontimi nye so obetima ya adwuma foforo bi dia ade na akoye no wankope bibia anye mama me say emema pese wo be sori anopa no wo de se yentua wo kakra dress na kope adwuma mu wo de kope ba bi tina enye se kope ba bi tina se wa bo life keke na but wo de ko je bibi mani hu se wani abre se wo pese oye bibi be ma odo wo ye serious no obe support wo se okay ade we na me hu se me ye pese oye obe so mu amwaye na wo kwei mama wo de wo ma wo se no ye 87.9 Kumasi wo na wo che awo che se wo kra mienu dada ena we susu mienu ena omu nyina no che se mienu no ya bete o makọ enti wo hwa henhan ho ena ohia ho minim se no wa ye desperate o se the 25 years ede be desperation nko ena obi se obe warewa se ono obetena enu nti no wo so ne mbetena nti wo so tu kwatena ne so die nti kra na wo so sesa na ema nyina akọ akọtena ho wo se mama ya na mprempi ne mama fo no mo kasa che na ye aso de nti no eya na ye ntie na se be ma wo so no be ma kwadonto wo oba besia se ede be asem kwa ma de ya no eden na so mama de ba asem kwa na oba ne be ka wo beta ma ba ente se we enya ba afiafia enya ba ya de bo enkura wo school ni bio mama we wo hwa mi hu se eye aba kakraka bio se aba nchidua ho eyi ni bi tuatua ho obi so ye ne classmate no niema bi ene da brada no oba na ne se ebi wo ne so no so e fe ne se wa ba na chi abufu so ba ko pe bi no no mama na ka wo friend se ne bayare no ba time be na ne bayare a mama obetina wo din se me bayare nti me twen amade a che ana se me twen na wo twe na mako oba time bi ant na wo se nti ne yam be che no beba na se wa ba nya botre ne ko ne nkasa me ne bay kra wo so ofim paso kra be hwe wo no mama mi njindi enti mpaso be nkompa na etesen ene nti baba be free from abema na ni echi apaisa mama ya mema bi omunyo ntobase kakra ompe oba na jano enye bro ana we ne na bema ya kire se so wo ye bema o se ye den ade na o ye na abrantie me mama sa me se wo shebus eso no ara me nya so shebus so shebus a ene wo pie ya onyambo ochine bra ha wo shebus so na so wadwane de ene ba bia wo bia abrantie ye ready se ba bia ahye no wo dwane nyame a wo hye na se ye be chew because ade na wa ye nyamra se no ye no wuti me bo bi ba se na ha mu nyina mama enye easy o na ha wa ye tu ye ti me obo no ba bia wa intime entwitwa ada na wo se wo ye sa ede be nko na mama ye ka o se nyame kra na ada na se sa mama we ye to ho praises de ko hye bonsam te ne ba bi so we kra nko nim ho hwe wo de ba be hye no ada na ya no kra da ho a mom ye nka sa mom ye nka no kra ne ho nto ye na ga na no kra ka ye nka ntina akwawie se and yeah, why? Was say good afternoon, Marcos. The man must really face the law. This guy is very wicked. Akoma all the way. Keep on doing the hard work. Evangelist, Mami. Akoma FM 87.9 Kumasi. Wofa hobe. Enra. Wono kwa wati ade krompo. Enra. If you get me say well Women's Day nature says and then so ba na ya na dia obi ya ko papa. Dio mesia obedi manyi na wagoro. Obedi manyi na wagoro. Ode na no be fama ho. So bro. Na Razak utimi ye sabi mwasem sana yekweka obi so se ana nipa tra abo so en kan se watra. Nipa wo ye de moya. Nipa se what's ye kan the pempe ya ka kira wo 87 nipa bi no upati du radio no ane what nipa baby a wugina bi adu gina ho ye du gina ho ma ne yeye ma mesawo Razak ma me so ye besere no kwan bia obefa so de ne ba no aba na edi ye atu ye eye ma wo no said they all pen no yes sa pepe ne pese ye ma no ent omomode Razak acha no num no nsia no afingura ma ba fie omomode an wo kina yenduru ha no nkron na one ne ba no wa ha ne mfa ye enye sa patapapio to aban Akoma FM 87.9 Kumasi obi baba say
uwi akofo ba fofra ko da na chi adai edi anwa wo nua ba ni bi ti se wo nua ba ne boyfriend ye ni sei no obedru fie na wo so ayimu mi bu sa ne bucket way e wo dem na me se wan na bo mama eye dada o de dia na bo no o de aba akra 2 years o de bo ne he o bo no kon ana ne to sabre ko ni fa pictures ni ngusu dabi akola 2 years no o so bo no kon papa nim sa no pa mbusan se de ne cho se kan okay ndem enya kwa 87.9 Kumasi enso yeso ofrim paso na hwefo so ahunu ye be sere ema no amo kosa ne ema wenu mu bi no mesra mu wohunu bibi sa adwa enti mfie num no mfie num razak won show su ba bi ache se ni bufu a wo de ababu body pa red flags na ye da ni green flag wo mani so adu okoshi wi ba no betisi ni so a enu nko a no pe ya nko a adonko fa enti won fa ho ni de eba bia mfie num edi nko a no wo pe distribute na unfo nipa wo se mi enko hu mi ma mo se mi nko wo se ne on sorry fi onko ukwa say bibie bottom mienu wunya ba bi mfa ngui wo sa ko fa mienu di aba kola 25 years o distributor eni e wonya 30 na ko 7 ye ba sere manu amoko sa ati bia we nu ye ba sere aware ye mfa nko heaven no ene mpratwe so ye mfa nko ho wo na mpratwe na wo twe no emwa wa twe wo ho na kwa twe foforo be boa wo awade so wom na emwa wa edu sofo achi ena nya hwe fama nyame ena nyame ti awade jaye wana ka so nyame da yi ni ma wo enya dru se ya na nya nyame su na odi pani mu bie wo yes aya bonsam su na aba nti dwane na kopo ba bi tra be jasi ye nya awade na otimi na wu ya ba sere ma second story ye 87.9 Kumasi ya ba twaso na ye announcement we into dwa me pa cho ye Bekwai Divisional Police MTTD ese ye fan to adofo nyina anim se ye February bosome da na to so enso no afi we ya emo na car ebo abranti bi o mo hwe fie no a we di best en fie aduanan 40 years echo ewo domina se Kumase oboase ekwan no eso anwan kwanta side ho na car no ebo no na eba ne sa no mo ma ne so edna ko Bekwai municipal hospital ho na so abrantie no efrimo 19 February no na abrantie no efrimo na esa se car no ebo no wontumi enka senti no kwasem wontumi amoni dimpo na kampese wachire kura a wo free so ene baabi ana okọ wa frim am yedna kwa akwhye konfo no che bepem na yenti obi ya nka mesew se wo ye busuani abusua bi na odehie EPA February bosumenu na enei onya emafia bomodi ana frɛ number yi na monkohwe body no se eyamodi amafuma de ewo papa bobo bi bo am 0243 80 77 03 0243 80 77 03 0591 830 308 0591 830 308 mo fra no makwa akwhwe yamodehia na motumi ehunu kwa mbefa so a mobema emu no eso na monso makoye aye ho adwuma ma mema menua ba fefe na na yakuna du akwa ba ya memo he Maa Akos mejo so nwajo Michelle fa you are very nomenome oh thank you you too e bro for very no kwa na aka ye okay oba pa family room we natural ebre no so medofo ye mo ha edeba Akoma kasabide kase eso wa wo hwe ye wonu TV so ye mo akwaba na sede ye ne uhia ye wadabia edi apomden ho enkomo no enenso ye wadai ye ne ho ahia edi apomden ho enkomo megiri se wompo no emu ye papa esanse nyame ma bosome foforo akwa pro abetu ya sondwe mo enunti eba se ya na wo se wodi aseda emenyame na edura me ne wo ka ho asem awiai eye 3p garlic mixture 3p garlic mixture na da bi eba ya chew se ukoto 3p a ne container no eye yellow and green
ɛna yɛdrɔ garlic kɔkɔɔ ɛde ato ho ɛna wɔhwɛ ho so yɛatwerɛ 3p odo nsafa 3p no so a ɛyɛ webrɛwebrɛ odo nsafa garlic mixture no so a ɛyɛ saa ɛna tie ɛna sɛ wobie so a aduro no a ɛhyɛ mu no ɛyɛ ɛtoa ɛna aduro no egu mu nti sɛ wokɔ na sɛ wokɔtɔ 3p garlic mixture mepakyɛw ɛyɛ saa bɛpɛpɛ ɛna ɛtie na Maa Akos adeɛ baako nso yɛ manfo nhyɛ no nso ne sɛ ɛna bi mi busa sɛ 3p no ebia sɛ wonum aborɔfoduro a wobɛtumi anom anaa sɛ wonum 3p a wobɛtumi anom aborɔfoduro aka ho wobɛtumi na emom sɛ na abɛyɛ no sɛ wonum aborɔfoduro a wonum aborɔfoduro ni wie a 15 minute time simadu no machi na wanum 3p ɛna sɛ 3p nso na bɛdi kan anom a onom a simadu no machi na wanum aborɔfoduro no enti enka sɛ weyɛ abrɔfoduro weyɛ abibiduro ntimi nnom but 3p garlic mixture de empanifo agye atum ama sɛ wonnom ɛde ka abrɔfoduro ho a woni problem ba je sɛ wonnom abrɔfoduro ni wie a twɛn simadunum ansa na wanom 3p ana wanom 3p wie a twɛn simadunum ansa na wanom abrɔfoduro no enti yɛnhyɛ ne nso saa medofo ɛnɛ nkɔmɔ me ne wodi ɛyɛ poor blood circulation sɛ emogya nie frusane yie ɛwɔ nipadua mu ansa na no gye number sisi a ne doctor eni nkɔmɔ meka sɛ ebi a wo hu ni ma bi wɔ nipadua num wo yɛ adwuma kakra bi na wabrɛ ɛwɔ hɔ na sɛ anansi akye wo nan na akye wo nsa na wo nsa na wo nan na ayɛ titriti ɛwɔ asɛ wanum ato wodidi a ɛnyɛ wo de ɛwɔ asɛ wapɔ ne wapɔ so ɛyɛ wo ya kyɛsɛ woyɛ ho hwea ɛnyɛ yie obi se menyare nso mentia pɔ ɛwɔ na wakoma na ebo kim asɛ wakoma no obi ɛte asɛ ɛtwe obi se yana asɛ makoma ɛtwe sɛ hwimhwimhwim saa ne mai bi kɔ so a Francis ane anu ni nkɔmɔ esan sɛ emogya no enia frusani yi emogya nso na ye petrol woni pedua ɛna akoma no so na ye pompe ti sɛ enia frusani ye woni pedua no mu aka hu sɛ ɛde saa ne mu ya meken ɛbɛba gye number ne doctor enkasa ebia wo yare wonu madura enkɔ busa doctor sɛ doc yare me yare seni na ɛyɛ me 3p garlic mixture ɛbɛboa me sɛ bɛboa wa yɛyɛ ntwa ontro doctor bɛka kyerɛ sɛ ane yade no aduro no betumi asa yade no aduro no ntumi nsa enti ye we ko hospital ana ye say akoso ye de aduro no nye sika enti ne ba yo ɛwom sɛ sika ne ye de to de nanso apomden obi ho no wa obefrɛ no yade no aduro no ntumi nsa ɔsekoto but 3p garlic mixture de so frɛ doctor yare na wo yare na aduro no ntumi muawa ye nka nkyɛw sɛ kokoto ye nan ba ne Francis ane ye no ni nkomo 3p garlic mixture doctor number ni 0248 92 88 24 0248 92 88 24 number ye de adwuma no Francis na ye no eni nkomo na se de na me ka se 3p garlic mixture ene yɛhwɛ poor blood circulation no wɔn sɛ onipadua no sɛ emogya nie frusane yi a ɛbɛkɔ akɔfɔ how de abrɛw ɛna sɛ onipadua no so ɛdeɛ ne besie ama emogya no enie frusane yi ɛwɔ nipadua no ɛbɛtumi akɔba sɛ entini no a emogya no di mu frusane efra koma no ho na aba na afro no ebia entini no emu asisi ebia emogya no bi ada wom ɛno ntina 3p garlic mixture ɛyɛ ma wo kyerɛ sɛ 3p no ɛyɛ akoma ho adwuma ɛyɛ mogya mu adwuma ɛna sanso yɛ entini mu adwuma enti we ɛyɛ 3 in 1 edi so nya bi no mu a emogya ne anie frusane ye wɔ nipadua nim no ɛbɛyɛ sɛ adwuma na ma sentini so mu asisi a ɛbɛtwa fantinum na anane na ne mogya fi no adade de nipadua nim no ne mogya na timi adi frusane ebi nso a wayɛ kɛse abro so enti saade ahyehyɛ entini mu te mogya ne ntumi nkɔmba 3p ɛbɛboa wo ama saa saade ne nyinaa wobɛsɛ ɛbɛbɛn ne fat no bɛna ne saade no ama emogya no ɛtimi adwi afa entini no mu wonsɛ akoma no ɛpɔmpe bɛ 2000 gallons ene gu nipadua no mu da bia ene nipadua no so no emogya ewo ye mu a ye de koba no eye 5.6 liters enti ka hu se esote a ubenya problem eni afrusane ye anya adwuma yi a ubenya problem enti obo won ma ye se wakɔhyɛ adwaye watwa ahwe nyame ye wadom na sɛ wo ho tɔwa obusa na wo se me dware na sɛ mani so biri me ena me hwe fom
obako hospital doctor beka to say wanya pressure because emoja na wo se die fru sane no entini mu asisi enti ekwa entumi nkoye adwuma ewo se ebesene ko na akofa oxygen e de abra akoma no na asa ye adwuma ne ko saa ti se entumi amfa ntini mu anko ye adwuma ewo se ye amfa oxygen amra akoma no a akoma ne bebre ayese de wudi nsuo efa funire de fa funire mu de agu gada mu se emu asia enko ebesa pua fa so saa na se moja no eni afuru sane wo ni paduane mu a ebe ya akoma no enti na akoma no ya na ebo kim medofo hia 3p Francis a ne ya no ni nkomo ye number ne 0248 92 88 24 0248 92 88 24 edru no eye 3p garlic mixture na medofo ma menche wade bi ma akọ so obi ho no wotrase a se me nua ba ya trans studio hey why no fourth to fourth what ne 9 na ato 9 so ne maba wa 70 obi pega sre no de ato ne sre so na wachim ne ho na sache se we ba chaw wo be yare because emoja ni nie frusani ye ewo ni paduani yes entu won se eja wo trans wie na wa obodwoa na wo yi wo sre no e de to fom a wo se anansi achime anansi wonye police enti eya tenasi ye se na be ya emoja ni be die frusani what aye sa stroke be chew okay because dem one na wo ye wo nan sa no ejine ni padua no enti moja no so no entumi nya adwuma se de wo se ye afese bio wo bi a woni di ye akoma wo se me de sa na metio mempa aduane e wo se wodidi ma emoja ko ni padua no na atumi adi afurusane eno nti na wo hia 3p garlic mixture sa wonum bia ebeboa wonum beda ho obetumi atibi adi ena se bia mpo a wo ye obi a wontena se yi a ye de beche wo se tena se yi nanum aduro no na emwa ye nkasa wonan na wo ka to so no wonum 3p ma won ka 9 to so enya magic enti ye number ni efe doctor sisi a obi a wo akoma yare ye ebetumi ama omoja no eni afurusane yi number ni 0248 92 88 24 0248 928824 wobeni adre bia to Kumase pharmacy shop any herbal center biemo Kumase ko Kolenak Herba Dani Herba Chris K Herba ubenya bi ho eye Albert Sam takrade AA Mensa ewo ho ko foredua eye Gapson Pharmacy okọ wa mumuni Away Enterprise so ewo ho ene cathedral ne di hwe ni mu ena enkrafon so monko okanshi Oko Kings Walk ko Sam any Angel Herba obenya bi ewo honom Madina eye Health Alert Clinic any post office no ene di hwe ni mu Little George ewo Tema Community 5 ena Ashaman eye Ekus Pharmacy ye number ni ye di enko twetwe no AC 3p garlic mixture na ma ko so kota edro no aya kai se ni tini ye kokko yes ya dro garlic e di ato ho edro no ewo tuom ena se wo tons na se wo nomu a edro de empene se obeto na wanom obitimi to edro se me number akopɛ no a me de megyae nom enye adwuma etie number ni ejina ne doctor nkasa number ni 0248 92 88 24 0248 92 88 24 o Kumase ha na o pharmacy ana herbal shop yenyantie se ebi mo e free tech eko ejuso area ho no omo so ma short enti me sro frɛ number yi na yemfa bi emrel suppliers no omo wokrom ebe brobi the number ni 0248 92 88 24 any doctor ni nkomo na edro no emwa number no ene edi ama no frɛ ye ne no enkasa dasene ebesani woshia medase papa menua ba ko nadu awia channel so say Joseph fashion ada romanti ena menya tade ahia awia mede etie Josie ewo Kumase bon so woni meet me sports ena ehwe ni mo wedding wo engagement wo dinner wear wo office wear wo kwa yie baby a wo ko bia no ma Josie fashion empam woni ma abrochire regions no baby a wo bia unu se me style bi na eye ofe unu bi wa bonten eye ofe twa next for WhatsApp Josephine obepem bi ne de abro nti bomode na frɛ Josie ewo 0248
0249 0249 0243 0243 433 433 465 465 0243 0243 433 433 465 465 Josie ewo kumase bomb so when meet me the sport and edi ehwen mu na naire eye shize mama shize de bia me ka me se o per week papa de hye mama akoi bi na week sa de bia oba ya na ehye no unse ye ofe otu asa ama akoi bi de unya bia nka ope no asa oko shize makeup nso aba obe o makeup papa wedding the engagement de so okoto obe sorry bibia okwa shize ebe ye na kama obe ye na kama ma enti eye shize kumase sports stadium on Unity Oil and a shani mo friend no it was 0249 0249 155 155 776 0249 155 Hey Dr. Mafo fertility about center Mama Dr. Mafo de bia me ka se awo ho pa oyade okọ opa wa no asa okọ Dr. Mafo obeche onema kakra bi na waye na afi wawo se wawo na afi oba no wanya mfie baako ekosi mfie miensa mfie nkuno na so nanti akọ Dr. Mafo na onye na adu akra na be nante ama wonso ho oba akra no ebe nante kama Dr. Wato so stress so atia bi sa ba so ben presby school ba bia wo bia no ensi kwan kra Fred Dr. Mafo sesia Dr. Mafo wo benya awo Dr. Mafo akra no nante no obenante Fred 0244 41 41 10 0244 41 10 eya rock clinic limited what the Pakum capsules aba me se Pakum no eya me dwo enya ka Pakum dia na se me ma no mo no na mo ma ne nto se pa no mo nda hokum nti wono ma esiese obe ma no obi o ha ne be ma no e ma ni ti so ana wasa da ye pa cho ma na so mo mpesa de ni bi be no Pakum ni esiese onema munye de Jenicure 442 e no so ye ma de me ma ne no Pakum no na mo so mo no Jenicure no na esiese ahemfie ho e ma ho ate e ma ho aye kama na ono Pakum na o de ababa adwuma ama na aye kama na aye fe fen capsules so ojonso no aye so 87.9 mema no e support to prostrate ne pa enu ntie nei wo awo ojonso twa mo yade bia wedro eye VENA or 7 capsules medfagen capsules so bo ama mo jede afisani ye nipadua ne mo oto aseju wi fa na mro mu kosi form woda na dwa wontumi na arthritis mo amoye adwumaden agudi form ane mema no mo de eye medfagen akokra ne abrewan ma okojo again rocket wo kumase alababo abu station no open siko fie no ene hwe ni mo frɛ no 0248 88 50 0248 Currency Ventures the Sahara Mission in the G capsules aba G capsules no say eno ye tunemu aha ntia no say onso obi ohon mo so white oba ode pu enye kama obi ohon ma na se enso free hon mo oba ntia ye gonorrhea yare ben yare bia nsem yare bia onunum bia ebesiesi Sahara man capsules eno so ye mema aduru say wonom a ema o gina se bema ema o ye popoti ene won say no onom na de ma oba ne sa de chi a na wan ka se won so waba adwuma sa na ona ma na utia ye se ekono 90 ekono hindi eba mixture malaria fever typhoid diabetes ebalanso blood pressure 87.9 Dr. Amu Enro no enupa no enie enre packaging ne de kwa abrochire edura ensoto Zahara Enro ba ye enyasam ketua na esanse anu enam na ebo adwuma nikanikanti edaso ewetwam mansanka Zahara mixture ne G capsules no wo de mixture no na benum G capsules no Zahara man capsules and a hindi eba mixture heba pharmacy chemical shop biemu obenya bi okanshi darling frame I was 0246 34 83 34 0246 34 Akoma FM 87.9 say ye duabo say obi na de o kanu pese obetia e die na mama obi on mo so da na obi ne na ba beda ni nyina no enye okona na ye bi honum a de edi wachi amasa na ma na ye oni nyina no obeyi afri honum obeyi afri ho e de amount black covenant ni nyina no
otu chese obeyi hawa akwafa bani na e de free obi de wo kano mpese obetu ya bomode ane ko hunu konfo ye bi na owo kumase agona saman obefa ka e wafijase wo fa bi nso e waduma so obesi wafijase na wafa agona saman ka so mesi we ye bi junction friend na ye bi e wo 0243 13 Akoma FM 87.9 Kumasi 45 your audio for WhatsApp no e wo 0557 75 na ene no ene nkomo ekuafo nku mama ekuafo nku no eno na ya kasa se bia wo honam baabi na ye oya etimi de utimi de esrasra ho baabi ye oya no eno na ade betwitwi emfa nkosra ano ehye enti se bia wa aposo no wa aposo honam baabi ye oya bia no asa odi bi efefa ho no se wo de fefa wa eboa wo ye papa honam ani sansan ni nyina ebekọ bema redie no ayefe ahotutuo ebekọ nti ye ma won ma won ye adwumaden pa Akoma FM 87.9 Kumasi workers no obi anyuso ekuafo enku no na ekuafo samna so di dware fibroid ena ne sanso ena honam ani sansan ekọ wo ba wo fichi krom yaw obi ho dware wi ana ne honam eye ne hene bema ontumi mu adwuma yi won paso onso di ekuafo samna fedware fenku sasa na ho beto pa ubenya bi Akoma FM ha se ye wo Kumasi askra ye ne mo no main gate ene di hwe ne mu samdore enko ebal center samenko ebal center blessed eba wonum ina wo kewu jefe eba wo mankasim palina insapon fikre eba wo konongo for Richmond Herbal Center it was 0249 18 Akoma FM 87.9 Kumasi 0249 18 68 na Emma wonsa enka ekuafo enku ene ekuafo semina no ebi yeguso na ye chiachia ye nua bakua is ekua me say enene na awotwe a ye kosie ye ba no George enene na awotwe pepe tinene wa hye tuntun ama ye tina ka wo say yeso ye tuntun enene na awotwe pepe ena ye de ye ba tifu a mkoja nyina ye da wo nyina se na se mande obo ai na na se ke ka via ja FM 87.9 Aso no ke kano ejuma ye kwakoko da kwache na kachuo ya fe no nti nyame ya adom adwada se de etie bia no ye nua ba no nyame amabusa nyame ya adom adwada ekwakoko beba okay well see even if the lady has insulted the man has no right to bite her to this extent of using wood arm, the man should be arrested. Okay, obi message no. The man is wicked. Let him go to jail. Okay, where Ephraim teacher constitution. Maa Akos. We shouldn't blame the guys in order to win because it's not easy for her to separate that fight. She even says she shouted for men to come and separate the fight. Aside, she accepted her son didn't do well. Please try to make the man pay compensation. Yame Esha Papa teacher constitution. Yama say ne dio deba no. Maa Akos, good afternoon. This man supposed to be arrested. Okay, may I say. And I was say please do your best to arrest the guy. Michael from Kronom Kwapra. Extend my greetings to Ma Sarah. Okay, Ma Sarah. Uniabe ma se ochia we ye papa. But say Maa Akos, good afternoon. Akoma FM 87.9 Kumasi. If you forgive this man, I will never be happy. Ma ya say enya market so awoshi. Omo hwe pa Reku Evans. Ono na e de buy o say enya market. Nti enya market fo nyina awoshi. Ye chiachia mo. Ye chiachia mo ye papa sabre mo hwe Akoma I beg try to buy one can't breathe well without oxygen. There be one minimum there what can you buy one can't buy oxygen and there minimum oxygen crow. The man is very mad pa. Okay. Good afternoon. The man so bad the Lord should deal with him. Akoma FM 87.9 Kumasi. Akona count the annuity the hi Maa Akos, good afternoon. I'm a Samuel Presla from Adabokrum. Indeed, you are doing a great job. May God richly bless you and your
programs team. Mom, in fact, that man is very wicked and need to be dealt with. Thank you, all the best. Okay, Yabekwa Omane so 0322498035 0322498036 0322498037 Bomodiana Ebrana Yanko. I'm Kwame Aziz from Sashi Body, please. The lady Akoma FM 87.9 Kumasi. Mama, we have to report the guy to police. We have to handcuff him. Please, thank you, Mama. God bless you. Okay, bless you more. Yanko Ahmane, we didn't Hello, madam. Good morning. Good afternoon. Afternoon. Patimo abagwati soja kubu na mepese. Kutoka mpami. She ante sawala. Saudi sa dema we esi kunya. Hey, case me out of case court papa mami. The Allah is merciful, the greatness, the bushaw. I know they do international Wednesday. And you know what activist. How could I not be like that? Huh? The people were saying ball as soon as Akoma FM 87.9 Kumasi. I'm telling you what. When you come over, what is the situation in that? What is the situation in that? What is Okra? I can't remember. Now, if you're looking to, I mean, because of the time, what a part of them is, let them keep it, sir. Now, it's a special. So, the question is to be, what is the time of China will be at? And go and the people want the time for, what is the time, huh? So, the people that you know, the people who are not to be the time. You want to go to the park. What was your problem? What was the thing that was your problem? And what did I do? About to continue the minimum time, what is the thing that Akoma because of fact you just here so be as I'm taking to the day but you don't like you and you say what no for me you know and to be so what and so for the queen that's the reason say papa Akoma FM 87.9 Sini aba hosi aba baby Ofa kwata papa Sini aba maso wa santema pon fia se ne taku Sini aba mame ema unu abedwafo mo ni aduma pana na yire e na memia e papa o sempakani mame enchi an papa mimi aba aya de bia portfolio so meka de bia meka se wo ba na se wo kwa wadia se bi genesis celebration when you can be bia se ye dia wadia e ko heaven na obey wuti be ma rechi na ko bona kra ina wa ko so di bi mu a mimi aba ayi fa na wo ko me bi sebi akiri ko de me bi tirim ugufu a ma me wo umi aba ade ti na wo ko ma me umi aba so wo so ye ma ni bia na wo fo ba pupu nti oba no bona ko ma 20 million de bia nti ka be twa ba na so be fa nye me bia boni sei na ya me bi take opportunity bi de ye nye me bia en se fata unya na ka obi bu ne sa kwa ti se ka kwa ko bunya akwa ko bu be ma na obu unya ne sa na sebi e ma wo munya mo ma ye yo and the man about to the war and Castle Ban was in me. Let the be a poo. Where you are, see about Rena, you go to you. If you know them and not to boy, you are 77. Why do you fear? Call out for hospital in your voice, why do you? And they will move for I mean, only up and why did not go more? Any about me, thank you. Ya mention of Akwata Buafupa. I had dream within baby afraid. Hello, Marcus. Yes. Pastor Doreen. Oh, Doreen, Yankwe. Marcus, good afternoon. Afternoon. Mr. Thing you decide is our area. Yes, I will be a so yes, I will bet myself. Maybe one the name of Mr. Shemi answer. Why? 87. Because this is serious. Hey, I'm going to do a ban like this. Don't come by. Don't come. Oh, Daddy. They do too much, Marcus. You need to be arrested. This is so much. Thank you. God bless you. Yami and Shaw Doreen. Would any baby have free? Rabbi, Rabbi, Yankwe. Let me a bear man. I will do some fun.
awe won tese bia ye ntima na so ye class no ya kamama e so ye chimitu no mo chuna so pa ko be no a wo kunu kwasi ekun aka ma me fo no kwa wo mo nkase bia oba o na be na ku no be jana to be se ara be to na ku no e so ko mo yi na ya chi wo mu yi na asu e ni so ma bia se no de mbe bi wu ju ma ma ye ya me ensha pa rabi we didn't be afefre Man part of the garden bona, the cafe abuja. Yo, Mirai. Man, in your money, you ma, I know, a man who know, if you know, one would try. At some point of the trial will come. Why not, to some idea, muscle media. You're the better will be about, but I see 87.9 Kumasi. Yami ensha papa, didn't be afefre. Oh, Mira. Nipacho wow bako de poku ya Christmas tempa pa mama ya kutonsia no te bi kipa nso na kaka mo kan se o be ma party to basi so ba we parent so ke ni ya ba no na be ma bi na kam ko de bi e pe wo se kam ko bu energy ma mi ba time o je ho ye bu bi ba se wo se o pa se on fanche obìnrin ṣe máa ní máa nínú ìpinnu pápá èmi fẹ́ àdíẹ̀ ní bá níyàwó sí àdíkọ́ ọ̀kan ilé ọmọ ìlú bí fún ìyá mi yẹn ní sinmi màá ní sọ ọ̀sọ́ ní bá ní sáà náà ní ẹ̀yọ́ ní sáà wọ̀ wọ́n yẹ ọmọ wọn pàm èébìbì ẹni wọ́n sọ ní sáà náà wọ̀ yẹ fẹ́ ẹ̀mú mo ti fẹ́ ọmọ ọmọ nù ń ṣe wúyẹ wọ́n bá náà kó fọ́ mi ó ń pẹ̀ nínú jáàmù ìyàwó ní náà wọ iye wọ́n bẹ́ẹ̀ bí náà mo náà bá mú abúlé pírípìrì àti yà èyí tó sì ní ìtumọ̀ yẹn sáré káwọn èyí tó ti yẹ sẹ́wà ní ìwò náà káwọn ní nàmbọ́ wọ́n bẹ́ẹ̀ tí wọ́n kọ̀ ẹ̀kí inú òbí bá wọ́n bù ní fè wọ́n ní jẹ́ wọ́n nípa bọ̀ ní sẹ́mùsà ó fẹ́ ó pa àti ó ń yẹn nkyẹ̀rọ̀ máa mi mo ń kyerò wọ́n ní kọjá mpa òbí sùn yẹn fà ọba gyene ẹni sẹ yẹ mú ọba ẹni mmaa no so ọba dùn wọ́n ti yẹ káyọ̀ bi wọ́n dùn bi ọbẹ̀ máa mú wa wá jáàmù tẹ̀mpa ní ọjà nù ẹ̀ma ní ìgbà ẹ̀dẹ̀ ọ̀dẹ̀ ẹni ọ̀gbù a ọ̀hún tó dùn ẹ̀dẹ̀ mu kú yẹ ẹ̀ma ẹni máa fẹ́ ẹ̀ma àwọn tó wò wọ́n wọ́ dẹ̀ yẹn so ẹ̀mẹ́mà dùn kókò pọ̀nyẹ́ wọn mo so di yẹ bó ma alẹ̀ wọ́n tìrìtìrì màkà. ẹ̀dá sẹ́ kọjá pọ̀kú wíìdí ní bẹ́ẹ̀ bá fẹ́fẹ́. Andrew Sinika àwọn àyìn pàtàkì ilé ìṣòro pẹ̀ máàkó àti inú ìrìn àná ìfẹ́ dà na mẹ́ni abiri wò kéèsì ewu papapapapapa máàkó sẹ́mọ́ mẹ́ yà ń tí àkùrá náà wọ́n sẹ́sẹ̀ ẹ̀yìn òṣìṣẹ́ òṣèlú papọ̀ ìtìfọ́ no ẹ̀ tí àkùrá no kúrẹ́ ń tó àǹsá náà mọ́dúró máàkó ìṣẹ́ fún bẹ́ẹ̀ nínú àwọn òbí ọba ama ní tó tìrasẹ́ yìí máàkó kéèsì wọ́n dẹ̀ mẹ́sẹ̀mẹ́sẹ̀ níbi ẹ̀tìrẹ̀ náà àkùrá no ọkọ̀ ṣíṣì ní yìí no ní ẹ̀mẹ̀ kó àṣìyà yìí nínú ọkọ̀ ní gàlàǹtì ní bá lẹ́nu tí ẹ̀sẹ̀ bàbá bú òbí bá sẹ́yìn wọ́n jí mi wọ́n bọ́ dàm wọ́n máa mẹ́ni ṣoṣo wọ́n òbí ẹ̀yà bú òbí ọmọ ní pé pàṣẹ yàrá ìdí náà ó ń fa ẹ̀yà bàbá wa no ẹ̀kọ́ police station yẹn mọ̀ mú kọ́ rìpọ̀tù máa kọ́ mi sọ́mu níbi ẹ̀tìrẹ̀ náà wọ́n sọ́mu tìǹù nankò wọ́n bá àkùmá wọ́n paa ànkò bẹ́ẹ̀ squad nkẹ́ bẹ́ẹ̀ bá àkùmá wọ́n nù ó ní ẹ̀bẹ̀ nfa yẹ tèmi tìmi dè ní bá wọn mà ó bẹ́ẹ̀ squad ẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá wọn nù. mẹ́ta ṣe paa wíìdí ní bẹ́ẹ̀ bí afẹ́fẹ́. hello Maa Akos. yes. good afternoon. afternoon. ẹ̀sẹ̀ máa jẹ mẹ kàṣẹ́ sí yìnyín sí number one. ok máa jọ àyẹ̀ nkọ. Maa Akos mẹ ayé àwọn wa mo bí sẹ́ màá mi sẹ́ àyẹ̀dẹ́ na wọ́n dáná díẹ̀ ní wọ̀ họ́ ana wọ́n mọ̀ náà Maa Akos yìí fún ọgbẹ̀ kíkà sàn. ṣé òní sẹ́ ní bẹ́ẹ̀ díẹ̀ gbọ́dọ̀ bẹ́ẹ̀ yé ni ti na wọ́n mọ̀ ní bẹ́ẹ̀ dáná díẹ̀ náà ṣé wọ́n ní dẹ̀ wọ́n yà àbúwá wọ́n yé nípa. Akoma FM. ẹni tí na wọ́n mọ̀ náà ọmọ àmà náà kì náà Maa Akos mo mọ̀ ọmọ nkì nù. yìí àṣẹ. Yo, me so me dance papa I Akoma 87.9 FM. We didn't baby afefre. Maa Akos senior. Yo, obasi ya kwe. Maame no waye bone paa. Besa wo da wo ba ho kwa ehia wo che obi die. Ebi ase yesu suku abe so am obi be susu ama. Na mo de ni mo de mutumi ye. Nti ensuati ya menka mo. Me insha wo pa. We didn't baby afefre. Akoma FM. Maame pàtó yẹ fẹ́ mi ẹ bẹ tó bẹ jù yàn. Yo, ẹ bẹ tó da yẹn kwe. Yo náà ẹ nsẹ ọba tiẹ no máa jìnnà mu kan
You can say, there's no buy a better master support. If you're the boy, I say, don't the boy, that's it. I will say, you're married, you're going to have my daughter. We don't have to say, 1 year. Yeah, we say, you're married, you're 2 years. Yeah, we say, married, you're I don't know, but I'm the new. You say, married, you're and me, I want to say about the phone and say, I want to say, easy man. If you marry the baby, you're going to Africa. If you have none of you're not going to a unifa. You're unifa. You didn't say, I'm blaming a block. Then when you do things about all of us. No, we don't see a thing. That's the way they was say a chene pa because obi aka chem say no the drugs there tiem say sada no obo ba no free bush buy wakọ no num bia ma timu say wa yesterday time tina majanfo asori mu a na enso no me yafa de twa to na for nya dwade ni ba bia free eno na be da se so afa twa to eno na nsi aburu no de sia yakwa na my better through I'm prophet, I'm in Germany, I'll be now, we be with us, and yet over Wale, and I say, and yet over Wale. And so, one managed material. One Wale, managed material, there, you will be running or more mupe, that be at the highest or the managed material. But she's one yes idea, them the other part of all our also. I mean, I am one say, give me a movie member. I know I didn't put the fire, that will make me more. I don't know my yeah. Obi no any problem. Obi can the problem I say, oh, the other boy, ban, oh, the take. If you are there, no, say problem, no, as one, and for be back and so, and Hano. Oh, if you said the American, say, if I say, a man on some more for them, but said, okay, bad man, attitude. So she be maybe pani the way to hear about nothing so still about it on any woman and sign my I got to be almost done. I don't know almost 7 ni patrono 1 minute not 1 minute that one now. Oh, he said my more and then now on would Meda say and then it's now I'm going to do meeting at the Maa Akos or try theater a boat jaye ye be sign at the Akoma Nsem Jumedia Bremo ewo baby biam will be abusia penny sami a champon Suarez Pepe and ya good year macon for be Akoma sports the powerful sports and ye day air to amuso Kosuana and the ent na ye wone pabebre at the mamo.